Naitantan ti panagawid na iti Pilipinas gapo iti nakatay ni Dadim. Kasapulak ang mga sikaso kadag iti napatagabanag. Sakbay nga agawid tayo iti Pilipinas. Anya ti kunayo, mami? Gapo iti nakatay ni Dadim. Ingkadang ko nga agawid tan iti Pilipinas. Saan? Diyak kayat, mami. Saan dak nga iramraman? Da kayo lang ti agawid iti lugar yun. Siyak nga inam ti agpakpakumbabakan ka, Brian. Kalpasan ti ipapatay ni Dadim. Kaya't ka nga iyawid iti Pilipinas. Diyak ka mo no anya ti klase ti biyag iti lugar yun, mami. Ngam sigurado adyak ka baalan ti agbiag iti. Narwamak dito Amerika. Brian. Saan kayo makasaw, mami? Gaputapod no ti kunak. Saan dak apilitan sumurot kada kayo? Dito'y Amerika na iyanakak. May saak nga Amerikano. Saan nakapilitan, Brian? Iti da ito'y agundaway. Siyak ti matungpal. Maawatam. I hate you, mami. Makagura ni Brian kanyak. Ngam siyak ti matungpal. Pilitak nga iyawid ijay San Cristobal. Ay na, kat maragsak anak, ta nakapanunot ka matlang nga agawid dito Pilipinas, anak. Kunak no saan tan nga agkita pa ay lakaya ko na. No saan kumapimusay ni Robert? Ang mga nujak pa'y mapanunot asang batan kayo, tata. Maawatag ti marikriknam, anak ko. Agladladi itakpay lang iti kalat nga ipupusay ti asawak. May kawaglaw na iti kaawanan ni Robert. Nasingpat ka na dungo nga asawa. Ay, anyalakit ngamin ang tinapagteng ni Robert aya. Jakla, pulos nakita mo't. Lalingitag, tatang. Nujak na panunot ngayong bakasyon ni Robert dita. Tapno nakita yung kuma. Wala, nasaya at mo't. No, agawid kan dito ayan tayo tapno makailiwliwag ka. Ni Brian ti may saga po na nga agawid ak, tatang. Kaya't kung iliklik ka dagi ti barkada na. Saan na kaya't ti sumurot kanyak? Saan mo ang mababalaw ni Brian? Tan naruwam itibiyag di ta Amerika. Namjak kaya't nga ibati, tatang. Amang anuan niya ti pagtungtungpalan na. Wala. Alukuyam. Bareng umanugot tumatlaay. Nagdiretso ak dito ospital. Manipot iti pagkadalan, mami. Pumigpigsa kayo matlangan. Kat ni Rosana, saan kayo kadya nagkuyog? Imawag ita dagpay lang iti pagkadalan, mami. Bernadette, mataanon kagaya man iti ospital. Itulnog ka inton madamdama. Ta siya akong timang bantay ka ni mami. Inton may tulong mo din, Bernadette, at suplika. Umay ka no ni Lolo dito ospital. Isun tulatan ti kakuyog kong agawit. Nasaysayat ng agpaiso. Gumatang agtulangan iti pangrabii di tarwar. Awagak ni Lolo. Taisan ti gumatang iti kananyukin ni mami. Tapno saan kayon arumwar, daddy? Itatanak apanaw ni Bernadette. Anya ti panggap mo? Apay asa anak nga iruwar dito ospital. Saan pa na imbagan ti sugat mo? Ipampamuspusan ti doktor nga agpukaw matlang nagitipiglat mo. Basol mo, no apay ana disgrasya ak. Siguro, kaya't mamatay akon. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Ay ayatin ka. Ulpot ka. Akalma ka ngamin. Saan pa'y naglunit na imbag iti sugat mo? Nasisaya at kumano na tayak. Malas mo. Malas mo, Rosano. Gaputan na biyagak pa'y lang. Nilulong matgayam tinangitulnog kan ka, Bernadette. Saan mo tinadimanon? Ada ka nun pati ka papanan na, Lola? Ay na, dagiti libro ken notebook mo ti sinangom adagos. Nang rabi ka ka din? Nang rabi kami iti restaurant itay napan kami gimatang iti pangrabi ita dati ken mami. Saan akayat ni mami nga umiyanak ki hospital? Tamo nang ado ti raramidag, Lola. Uray siya. Diyak ka ba ilan ti agpuyat?
Inton bigat lang nga nasarong karak ni Mami miti ospital. Napigsan ni Mami. Kasla kayat ng tirong mo rin ospital. Tuwa kami kini Dadim anak isarita iti doktor iti. Muray makalawas kano pailaan ni Mami miti ospital. Lola, ada naglaw ko kin ni Mami. Kasla masursuron kin ni Daddy. Nay, apay ka no? Awan magtimbaga na kanya. Saan ang nag-istorya may panggap kadakwada kin ni Daddy? Nariknaklaan, Lola. Awan ti may limit kini Bernadette. Talaga ang masirim ti apo ko. Hello, Abalayan. Si kagayam tinang itulnog kini Bernadette Abalayan. Ngayon saan ka matadimmanon? At ako mapagsaritaan ta. Inton bigat langan, tada na patay ka papanak. Mamangan madlawan di yung tangat-tak di kasin. Sige nga Ruda Abalayan. Agdanon ta iti ospital inton bigat. Kalpasan na, agkuyog tanto ama pa ni Jay Subdivision. Sige, inuisot ko lang. Alang nga rin na balayan. Bye. Sana magustuhan ni Jay ni Leonardo na iyalugar. Apakay patakdiran timol. Ngam kapoy tinapintas sa nagbanagan na. Napintas ngamin dagiti treehouse apagpalabasan iti oras. Kita ekmanuan niya ti reaksyon na. Ado tinapatag nga si kaswag kadagiti negosyo ni Robert. Sakbay nga agawid kami ka ni Brian ni Pilipinas. Naimbaglaangan, tainsuro nak anaimbag day di Robert. Kasla na sa ganaan na tipupusay na. Saan pa'y anak kasubli jay San Cristobal ni Norman. Taiso ti pinusgak ang mga sikaso iti panakailako dagiti negosyo may jay Singapore. Kastamatan iti Australia. Diyak kabagalan nga imatunan amin. Awagak man kit din ni Brian. Napuyatan kayong samat, Daddy. Saan kayong samat na nakatulog? Naiturog ko iti nasurok siguro ado nga oras. Iredap kong tupay intot may tulnog kay ti pagadalan nyo. Uray inton aldawan na rumarag. Saan ka di pero mo rin hospital ni Mami? Kaya't nan ti rumwar. Baliwak to akasarita ti doktor na. Oh, kumusta ti salon at mo, anak? Nasayat mo, Daddy. Awan lagad di ti pakasaksakitan tirik na. Liklikam dagiti banag apakasairam. Ken saan ka nagbambanog? Di mo liwliwayan tiyag tumarit agas mo. Ken di ka gipaunag ka dagiti tarao na makapadagas iti salon at mo. Saan na kayong taltalit ni Rosana? Isa ada kayo langan kini Daddy ti kasarita, Mami Leonardo. Kaya't kung ti rumuar di ti ospital. Dahil dati nagsaritaan mi kinabalayan ni Trabi. Duhada kanumot lang kini Rosana na kisarita iti doktor. At pagimbagamot lang ti amin maurin. Kasaritak tumanen ti doktor inton madamdama. Subli ka din ni Rosano dito ospital. Diyan ka mo. Napuyatan day jay. Ganado ti sa sikasun na yung opisina. Sige. Siya kunti makaam mo. Sige, saan kami na makapagbayag? At na patag kapapanan mi, maurin. Napariira pagpalabasan iti oras dito'y treehouse sa Balayan. Talaga nga to. Matanawagan ti business center ti San Cristobal. Nang runa ti kondominium kan ti pasdag, ti call center kan opisina ni Rosano. Iti day abanda. Makitak ti tuktok ti balay nga adda iti bantay. Awan sa matiagnad. Aging kay ta, diyak paya mo no sino takim balay. Kit masigurado, bak nang lakit di. Napatag ka di, amaamuam day ta balayan. Kan adda ka di nabakbak ng paingam siya. Apaya sa andak nga inggan iti dahi tabanag, Mami. Kunak lang nga roda na diyak kayat. Brian, saan ka mabalin a panahon dito'y Amerika? Kabaala akong dagbiag ngagmay maysa. Tapnoan niya.
Diyak kayat nga adamay gumon ka iti droga. Kan amangan no dagiti barkadam ti mangisagmak kan ka. Mami, guston. Kastoy latan ti pagtulagan ta, Brian. Sumurot ka kanyak. Ure agbakasyon ka laang. Agbakasyon naklaan. Duata, mami. Agsublita matlaang dito'y Amerika. Nataanghanan ni tatang ko, Brian. No saan mo ang magustuhan ti agnaed iti lugar anak kaya nakak. Sige, agsubli ka dito'y Amerika. No dahil tatitulak, mami. Siguraduak ajak makapagbayag ejay lugar yun. Nakasarita kong ti doktor mo. Mabalin mo ti rumwar dito ospital. Ngam linawas, nga agpa-check up ka dito eh. Awan problema iti dahi Rosano. Tinapatag makaruwara kon. Doon bigat, rumwar kan. Uray itan nga oras. Mapan kagbayadan. Nanyalangan ti sirbi mamabigbig-big a negosyante. No di mo maipamuspusan ti irurwar ko adakusan. O sige. Inak makisarita tapno makarwar kan. Mapilpilitan kan sa laang amin. Ang mga no di mo masango. Awagak langan ni daddy ta isun ti makamoy ti amin. Dagiti negosyo yung laang mo tinapatagkan ka. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Napatag ka kanyak. Makisupyat ka pelang kanyak. Wanya, agaraw kan? Dita ka diti ibagbagam, anapatagak kan ka. Kamaudyanan na. Imanugot matlaang ni Brian, tatang. Nagsaya atin, no kasta anak. Ngam, agbakasyon ka no laang. No saan na maanusan. Agsubli matladagos dito'y Amerika. Anya? Ngam, ipamuspusak ang makapagbayag di tatang. No agsubli dito'y Amerika. Kadwanak. Adagayang planong agsublimot lang dito Amerika. Gapo ka dagiti may bati ang negosyo ni Robert, tatang. No pa'y adda na kay talkan na mangimaton. Ngam, tsaka mo no ka ano. Ay, kasarita ka ron ni Eman at tulungan na kamang dalus iti balayo. Dakal ka nalawa na iti. At sumagmamanungal daw adalusan mi. Agyaman tatang. Ijay kami ngagnad ka ni Brian. Tapno saan ama-amon adagos dagiti karuba tayo asimang petakon. Awan pa'y pulos makamo na sa dino at talaga ti ayan mo. No anya talaga tinapasamak mo. No mabalin. Agtalinaid kumapay lang nga palimad no asino akitan, tatang. Oh, kunak na yung bigat pa lang ti panagawid yung mami. Nadanon kayo matan diti balay. Masaala ka makaang-out ka nagiti aga sa ospital. Sa may sa, naimbaga anak matan diti panagkunak. Wan mami, napigsa kayon. Bernadette, panawan ak dito eh, kaya't ko may mesa. Ah, sige. Agsubli ako niti silad ko, mami. Adda pa yaramida. Uminumakla ko may ti arak ng simrek mati katukangak. Rabi into ka no na makasangpet ni Rosano, Maureen. Simbangpet dagiti stockholders ken board of directors ket adda ka no meeting da. Isumat lang gayam, ano mabalin saan na paila kaya tarumwara kiti ospital. Imbagak mat kan ko na. Nga oray ni daddy la kumanti makasikaso kanya iti iroror ko. Saan na ka mabali na baybayan ni Rosano? Kayat ko kumapay kit di. Ijay balay ti pagyanak kabayatan ti panagpaimbag ko. Maureen, ang mga noan niya ti panunutan ni Bernadette. Awan bibiyang ko. Kaya't kung ti maturog, mabalin, panawan da kon. Uray ta nakapangrabi ita yung matan. Sige. Rumwarag nga ruden diti kwarto. Visit. Bernadette manan. Masurulak. Uray anak ko. Ngam, apay kas titiriknak. Uray ti mismo nga anak. Nakapatpatagkan kwa na ti apo ko da. Ngam siya ka. Awan ako ang kadakwada. Itay pa'y nga ni Lola iti silid ni Daddy. Tanda ni saan nakakayat ni Mami ang kasarita. Nagsakit ti puso ka. Nagkupit ti panaghangas ko. Uminom ka.
Naimbaglaangan. Tadala ta nakasaganado ng mga inumag. Kas ko na ni Daddy. Liklikak ni masakitan. Kaasi ni Daddy ang matantanagan. Nadadaka sa mapasamak kanya. Tsak magawidan dagiti luwag. Kalpasan ti dandani 20 atawan. Ngam. Sabalin alora ti agsupli. Mami, kasangsangpot tayo dito airport. Ngam kayat kung tagsubli di Amerika. Brian, Diyak kabalan ti agbyag dito eh. Agsubli akmat lang di Amerika. awan ti agsubli di Amerika, Brian. Kaya't yung ka di aguraan kayo, mami. Nagtulag tayo. Agbakasyon tayo lang. Ni dajayan ni tatang kadwanan ni Norman. Ala Brian, mapantan. Itaypay nga tanga urayon data. Ana, naragsak ka pa nagsubli dito Pilipinas, Lora anak ko. Ana, kalpasan ti 20 at nagkita tamot laangan anak ko. Tatang, amuyo. No kasano ti pan nakailiw ko kada kayo. Awan ti aldaw asan kayo pampanunutan. Oh, Brian na po. Kumusta ka? Ano, kamaudyanan na, nakita ka matlangan. Brian, kasarsarita na ka ni Lolom. Agsao ka mata. Lolo, Ana, maragsak launa itira ito nga isasangpot nyo. Makapagdidin na tayo matlangan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. dito'y ka diti balay tayo, mami. Dito'y kayo kadimat nga agnanaad, Lolo. Saan? Pinatakder ni maamim da iti abalayo. Adabukod ko abalay. Ijay, anagubing ni Lora. Talaga gaya masinaganaan ni mami ti panagawid na, Lolo. Brian, amangan mo kayat mo ti agina na. Akwa, itulnog kan iti kwarto mapok. Siya kung ti makamo amang isra karag iti bagayo. Madamdaman ton, Lolo. Likmutak pa lang ti aglalaw ti balay. Nuan niya ti adda iti likod. Oh, nakaununag ti panagsinay mo, anak. Amok, no apayasaan ka naragsak iti isasangpot yo kini Brian. Saan ka pa yan nakailiw-liwag iti panakatay ni Robert? Saan lang nga day tatatang. Pinilit ko lang ni Brian nga agawid. Ada kami pa lang ni airport. Kaya't nanti agsubli di Amerika. May kawa pa lang. Ang ementon bumaybayag. Masursuro ng tumutlang nga ipatag ti lugar. Anak kaya nakap. Talaga adi agkupas ti kinapintas mo, Maureen. May bagay launay kan katikawas mo. Ang papanam ka di? Masikuranak dito balay. Isoro mo aran. Magpasyar kay Timol, agkuyog talaangan. Huh? Inawaga kong timay sa kadagiti kabarkadak. Iso diti kadwak nga galiwaksay. Agpasyar kami dyan windmill. Makaadayo ka no kasta. Kalpasan ti pan naka-ospital mo. Masapol mo at talaga ti agaliwaksay. Nung mapanyo kitaan ni Rosano iti opisina, da kayon ton ti mangibaga ari mo arak. Sige, mapanakon. Sige. Ay. Talaga adi mabalusing-sing ni Maureen. Iti kayat na nga aramita. Kamaudyanan na. Nakasubli ako dito'y lugar mi. Ngam, sabalin alora. Saanan asyak day dinalupoy a babae. Nalakang agsangit, kan nalaka masakitan. Ngam no makitak dagiti ng pasakit kanyak. Diyak masinuno, noan niya ti mariknak. No pa itinakam ko,
Awan panggap ko amang ibalas kadagiti nang iruruman kanyak. Ni Brian tiga po na nagawidak. Barang adapay namnama amay turong ko. Saan ako namas daaw iti dayta mama? Saan mo ama supring ni Maureen iti kayat ng aramidan? Awat matdakas na iti papananda. Mapanda ka no agpasyar kadagiti barkada na iti windmill. Ijay nga ta talaga ti papananda? Sakbay makadanon da ijay. Malabsan da pa iti resort hotel nga anda pagsusugalan na. Iti daytoy nga oras, nakalukat nga tan ti kasino. Mama, aging gayta. Ni Maureen pailangin ti adda kanunungan nyo. Uray bidot nagiti aramidan na. Hetan niya ti kayat mo asawa ni ti dayta Rosano. Sige, gusto mama. Sige. Saan tayo nagsinupyan? Hello, Daddy. At danasaba na panag. Imawasa kiti balayo. Ngam di mat katulong lang tinadanon ko. Anya kami tinamnamain nyo. Makumikom amin na tao ijay. Kad siga? Kaduak na kiti kabarkadak. Apay ka di? Dad, saan ako nga ubing nga kanayon na sursurutan nga pakibibiangan? Kalpasan di ba nakadisgrasyam? Saan ka pala nagnakam? Awan tirong ba nga pagnakmak? Amuyamat no apay ana disgrasya ak. Nalipatan yon? At nabasol nyo? Ay, awan na pulos tinasaya tapan nakisaridam kanya. Kasla ka nayon ka agumurgura. Gapo tawan ti mangipatpatag kanyak. Sana nasimbang ti panagbiag mo. Nagpaadipan kay ti kura kan sakit tinakam. Puno amin nga ibagbagak. Uray na kayo mismo amak. Awan patid ko kada kayo. Saan kayo amasiknan kanyak? Napatpatag ti bisyo yo. Naglakit din no asino ti dimteng nga nakakutse. San kan samat na naginana? Di ka ka din napanog nga nagbiyahe anak. Nakaturog akbit, tatang. Napanunot ko ti imay dito'y turod. Kat ni Brian. Ang mga numat maturog pa ilaan. Anak, ano ti plano mita? Agpasyarak iti opisina inton bigat, tatang. Saan kami pa yan nakapagsarita na imbag ka ni Norman? Nakadordor asan ti San Cristobal? Uwen anak, naglupusan na namin pinsan ti San Cristobal. Nagado na pastek ti negosyo, apakairamanan ti kumpanya dagiti lugan. Damag ko, dandanin agbalin a syudad. Dua dadakkel a syudad tinagbautan ti San Cristobal, tatang. Saan anakaskas daaw adinayo dagiti dadakkel a kumpanya ti lugar tayo. Pudno rayta ako nam, anak. Nakalanglang to dagiti moyong dito'y turod, tatang. Ad-aduman ng timula, kumpara idisakbaya pumanawag. Mabalin nga iti masungat nga aldaw. Ipatumpal kuntun ti planok iti turod. Iti sikot, naulimag ti balesi ng patak. Kung nadagiti katulong nga iti bigat ka no pailang arimwar ni Mami. Naimbagan nga minan. Ay, nanto nga nga oras sa makasangpat. Bernadette, nabayag ka ka din na simbagpat. Nagsaruno tayo lang, Lola. Naggapo kayo ka di opisina ni Daddy? Itay bigat ti ipapan ko ijay. Nagawis nga minti may isang amigak. Aging gayta, si bubusugak pa ilaan. Awan nga rod kasang ka mga rabi, Lola. Sa bagay, nasapa pa'y naangmat kiti. Agsaramsamag pa'y naang. Kabayatan iti pa nagaramit ko kadagiti assignment ko. Makasi nga ak, Bernadette. Sige, sumre ka kun iti kwarto. Wan, Lola. Aga na kayon. Mapanak mata ni tisilet ko. No kadwa man ni Maureen nagiti barkada na. Amangan no rabinton na makasangpat. Awagak, tapno di na panunutan nga wan bibiyan ko kinkwana. Tsaka mo, no apay nga gingay ta.
pampanunutan na pailaeng ajak ay ayaten. Oh, Rosano, nakalagip ka man yung mawag kanyak. Kalkalpas ti meeting, na kumikuma ka nagmalam. Agawid ako man ngam nalagip ka nga awagan. Ada kami kadakiti kabarkadak dito paglalang ayan. No mabalin ko ma, kasangotan ni Bernadette amang rabi. Ada yun dito ayan mi. Anya ti kayat mo, patayabag man iti kotse, kayat mo ang madisgrasya man eh. Inton na minsan nga rodan. Agan anad ka iti panagmaneho. Ay ayaten ka, Maureen. Apag isa ti sa patyo daddy. Kalkalpas ko nagaramit ka dagiti assignment ko. Kung nagtupay ka tamahuray ka sumangpat. Tap nagsangot tayo mang rabi. Adaman nga minin meeting ko itay. Nilolam. Nagsaruno kami asimangpat itay daddy. Talaga nga inunuray na ka ni Bernadette, Rosano. Lola, amang ano mabisin kayon? Agsasangot tayo kada daddy amang rabi. Ay, talaga ang mabisin ako. Rosano, kumusta ti meeting niyo? Lola, mang rabi tayo pa'y. Negosyo man ang pagsasaritaan niyo kini daddy. Wan mat ngamin mama. Inton bigatan nagsasarita tayo, may papaniti negosyo. Nabannog ti utak ko. Talaga ajak ka ba alang dagbit dito'y mami? Makasubsubli ako na Geo Amerika. Dayta ka di man ang tipagsaritaan ta, Brian. Narwamak iti biyag iti Amerika. Gapo ka ditay jay ka anayanak kandi makal. Adda paset mo iti daytoy a lugar. Tadituyak anayanak nga ilam. Sandak ang maawatan, mami. Iti Amerika, ado ti tao. Dito'y pa'y tinagbalayan nyo. Awan ti ka arubayo. Saan aday ta ti rason, Brian? Sumurot ka iti opisina inton madamdama. Kat, anya taramidag iti mami. Anya nga rin ti kay kayat mo. Sumurot ka kanya, wanong kadwaam ni lolom iti turod. Turod? Anya dayta, mami. Ikagdigusan, agkuyog tanto arumwar. Ibati kanto iti turod no kayat mo. Iti Manila ti sumaruno apakaangayan ti board meeting, mama. Siya ti mapan. Ado dagiti napatay kapag sasaritaan mi, may papan ka dagiti negosyo iti babayan ti Salva Group of Companies. Ada ka di problema? Agtultulo ti kinadakkel ti mapaspastrek ka dagiti negosyo. Nga masapul dakdakkel ko mati mapastrek a kwarta. Kanayon, nga do ti customer iti mall. Dakkel mo ti mapaspastrek iti faktorya. Nga iti call center. At dagiti imakar iti call center ni Norman Regis. Dakdakkel ka di sweldo ijay? Dahita ti jakam mo. Amoy mat, a confidential dahita abanag. Ura dagiti call center agent. Naingat, may pawil a pagsasaritaan dati sweldo ti tunggal maysa. Kat, kasano nga rudan? May santo dahita pagsasaritaan mi. No kasano ang mapabilag ti panagtaray dayjay asangat ti kumpanya. Kastoy kaya man dito ya lugar. Malaksid iti dakkel amol. Kandag iti dua apas dati call center. Apakairamanan ti matunan ni Norman. Ado pa dagiti sa bali apas dat negosyo iti dayto ang business center. Ad-ad tama na nabimbak na ang dagiti Salva. Nabibilad da pay. Ad-ad tama na akabailan dati mangiruruman. Kadagiti awanan gaway akas iti napasamak idi kanyak. Aton atawan tinapalabas. Ngamtsak payla ang malipatan ti a. Anya ti awag iti daytoy, lolo. Ada nalabsan tayo idi ababasit ababalay. Basit matlaunay daytoy. Kalapaw ti awag iti daytoy, Brian. Naparir apagyanan, nukasta na pudot. Ay naimbagkit di ata naulip ita. Kuna ni mami akataltalunan dagita. Pagay ka no dagiti mula. Wen, pagay. Dayjay bangkag analabsan nyo kini mami mitay. Natengmet dagiti mula. Jak maawatan. Dakkel nga mi na syudad ti lugar mi ije di makalak.
Nakurapay lang ti panagbiag mi ditoy, Brian. Katsapay lang ko ma, tabakanos ka. Agpakadakan ka, Maureen. Agluwasa ka mapanig yung Manila inton di ka. Agiroplano ako, tapno na dardaras. Kasano di kabayag mo, Echay? Talo lang aldaw siguro. Nabayag? Saan ka diya meeting lang, tirantam, Echay? Sa bagay, sana ko namas daw. Ado pa dahil tinapatay nga si Kasueg. Anda ka no pa'y mapanmikitahan ng Ibatangas. Well, no day tati ko nam, diso, nagado ang negosyo. Ngam, anya dyan nadamag ko? Nababa ka noon iti sweldo, dagat empleyado iti faktorya. Diyak pa'y nakasarita ni Engineer Manahan may papaniti dahil abanag. As si Kasueg to, hinton makasangpetak. Kaya't ko timaadan iti buko dalugan, mami. Isong ay gatangan na. Kasaritak to ni Norman. Takuyugan na kaamang kita iti kurso na damalugan. Barang masango na inton malam. Katda kayo, mami. Sige, uray siya kon. Awagak tulatan ni Norman. Taisupay lang ti makaam mo iti opisina. Day tati pa kaikawaak, mami. Awan amamok. Saan akas ijay Amerika? Nagado abarkadak. Maadan kan tumat iti adu agagayam, Brian. Uray ta nakadigo sa kon, mami. Di talag palasan. Maramdaman to na rumwarta. Nakarikap pa lang ti paggatangan iti lugan iti kastoy nga oras. Mayat ti andar da iti lugan ko. Kastoy ti kayat ko. Napartak nagtartaray. Sa dino da ito yung nadanon ko. Nayaw-awanak sa amatan. Nagadungamin dagiti agsasang adalan. Daya babay. Kilaat ang nagbalasiw iti kalsada. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Miss, nadonor ka di? Nagpintasan. Saan na kanan nakigtutak lang. Agtigtigargar kay tinervyos mo. Agdardarat ito mo. Nagarumiyadan lang. Awan na nyaman na dayto eh. Ito na minsan, tanangam tagmaneho. Ano, adaga di kam kamakaman. Awan, lading ito. Lumugan kay tikotse. Ipaagas ka. Saanan? Agyaman naklangan. Ngamulitak, agtanang kayo kumanton maminsan. Kasano nang kayo din na disgrasya kas panganigan? Agyaman na iti panang palagip mo kanya. Uwan gayam, siyak ni Brian. Siyakmat ni Bernadette. Sige, panawan kan. Pinanawan ako. Talaga napintas. Ado tinamamok ang napipintas iti Amerika. Naidumduma ti kinapintas ni Bernadette. Aglang lang abak nang. Balay tinakurapay tinagturungan na abalay. Napanaas tinagaramyatan ang tuman ko. Nakut-ut pa'y ti kanawan at akulap ko. Kapoy ti kiktot ko. Nadunuran ak. Namakita dito ni Lola. Agdamag lakit tinunan anong agad. Agungat na maamuan na dandaniak na disgrasya. Agpaldaki tinagay kayat. Tapno saan na makita tinagaramyadan agurong ko. Malagip ko, Brian tinagan ti lalaki at andani nakadumpar kanyak. Kaslamat aglang lang ang Amerikano. Namapukaw iti panunot ko dahil babae. Jak impadlaw. Iti pan nakababain ko. Iti panang dilaw na iti kinapaggas ko ngagmaniho.
Binagbaganak pa'y. Saan lang at napintas? Ada ka magkaya, may Brian. Nagpintasin na tilugan mo. Gwapo ko na lolo. Gwapo akas kanyak. Dahil na amok tinapintas. Napintas? Napintas sa balasang? Kaano lang as mangput kayo kinimamin? Ada namam mo manapintas sa balasang? Aglang lang nga baknang. Bernadette kano tinagan na. Dandanik na dong par. Anya? Saan niyo ko mga ibagbaga kini mami? Uray ta saan mat anan-ano dayay babae? Kasmut lang ay di Amerika, mami. Marabrabihan kayo asumangpet. Ado nga min tinapatag nga inasikaso may opisina. Naimbag ta napilit ko ni Lolo Alipio, anang rabi dito'y balay. Apay nga min, asan tayo nga agkabbalay? Ada bukod na balay, anak. Balay mi pailaang dayjay di ubingak. Sandak pa niyang pasya rijay. Inton sa anak to na makumikom, Brian. Kasano nga tangay lawlawag ko ka ni Brian, ano mabalin na? Jack kaya't amakita dak nagiti ka aruba medjay. Dandatinting nga ti Rabi apay siriring kapailaang Bernadette. Anya pailaang tar aramidam dito'y salas. Nagaduti na namin kong assignment kan project ko, Lola. Nagbasak pa'y kadagiti libro. Dandali nga minan ka exam mi. Agsaran tuman gaya man ti semestre. Wan, Lola. Iso na kadadot kan aramidag. Wan gayam, awan pa ni Mami. Di mon orayan. Maturog kalatan no awanan ti aramidam. Mapuyatan kan. Nalagip ko ni Mami, Lola. Agkasangay kano ti may sa abarkada na. At amangan no parbangon to na sumangpet. Kasta ka ni? Sige nga rod, Lola. Panawan kan dito'y. Mapanak maturugan. Parang makasambot tan no daddy intong bigat. Maurin. Parbangonan. Da ka pa'y dito'y balay. Inom kay tinasangar. Awan pa yung turo ka, Pulos, Dad. Amo, nagapo kayo matitikas sino? Tinga trabi pa'y lang iti pumanawag iya kasino. Ngam na abakak. Ada duti abak ko, Daddy. Iso ang malok sa awak. Dakkel ti may papaabak mo iti kasino. Sabagay adot kwarta dagiti na kay kamagam. Madapag patinggaan ti amin, Maurin. Dad, awan karbangan niyo amang bagbaga kanya kay kasta. Tanakarkano kayo pa eh. Damag ko. Naila ko yung kano ti may sakot sa'yo. Daanan da jay. Gumata nga kiti kabarbaro asukat na. Talaga, Dad? Amang ano na isaldayo pa yan to'y balay. Agawid kan. Anyalangan ti panunutan ni Bernadette no saan naka amakita. Nalakalaang ngay rasonan da ito, Daddy. Uminumak pa eh. Apag isunto, medyo mabartekak. Excuse at tumanen. Ang maturugak pa eh, inton madamdama. Ay bagamot ni Brian na itakanyak, Laura. Panagkunak, mangruging nga agdamag ti anak mo. Saan nang tumutlang akabalan ti agyan ijabalay, tatang? Sana na may bagay ti balay apag naadan niyo. Tatang, awan ti nagbaliwak. No sino aksakbay api manawak dito'y lugar tayo. Siyak pailaang nga aging gaita. Dahita ti rumbang anak ko. Masapol nga agpakumbaba ka. Talyawam ti nagapwam. Amok, nga da sa bali agapuna, ano mabalin? Di mo kaya ti umay, ijabalay. Makipagnahad kayo laangan kada kami ka ni Brian, tatang. Naglawa da ito'y balay. Ay, anak, napatagkan niyak ti balay. Iso nga di naglako ha karag iti mulak, amilina ken mahugan ni pinalagdaan.
Maawatan kayo, tatang. Nga mabanog kayo nga karaumay dito eh. Kaya ko ngam napigsapay laeng. Kabalak asang atan, ti kalsada nga agturong dito. Simbangpet kagaya man, Rosano. Kumusta ti meeting nyo, Ije Manila? At doon na kita nagsaritaan mi mama. Kung kayam, naimaw rin. Aday ti kwartuyo. Nakaruwaran ni Bernadette itay simbangpet. Sana naturog dito balay. Anyati ko na ni Bernadette. Idi larabi ang nagsaritaan mi ni Maureen. Amun alatan no ada partida nga agbabarkada. Ngam tipod no. Agpumpung to ta simbangpet. Sigurado anaabak iti kasino day jay. Pag inanaak pa'y mama. Madamdaman to nakasarita. Bayam laangan. Amangan no agsubang kayo manan. Kasaritak to laangan ni Abalayat. Nagwapong agpay so tilugan ko. Awan amok apapanak. Diyak pa'y kit di kabisado dagiti kalsada pagpagnak. Dandaniyak mananayaw awan itay. Masapol ang madaanak iti barkada. Tapno adda kakuyog kong agbalog. Parbango na natay masangpadak ni Maureen ni Abalayan. Sandak ngayon taltala, iti panang bagbagak yung kuana. Pagdagsan na tagpada kami iti bisyo. Saan mo at tagidagsan da ito nga ibagakabalayan? Anya nga minti maganap mo kadagiti aramida. Abalayan. Agibelbel lang kalaang iti kwarta. Diyak nga rod maawatan ti bagig tasab-sapulan na dagitoy. Imbis nga ginanagla ko man, ta kinapundo na. Ado ti pagkakumikumak. Simbangpetan ni Rosano. Amangan no inton malo masumrek pa iti opisina na. Nugasta, sanda bayan na kapag sarita nga gasawa. Agsarita danto nga ta, inton makariing. Ay na, amangan no agsubag danto manon. Nagado ti tao dito'y mall. Uray ka dagiti pagnan. Awan ti bakante. Ni Mami. Hello, Mami. Brian, kumusta ka? Nangaldaw ka din? Adak dito'y mall, Mami. Nagado a customer. Umaydak kadwaan. Asidagmat lang ti pasdak apang upisanaan nyo dito'y mall. Nagpagata kang itayan ka ni Norman. Pangaldaw kami kuman, ngam nalagip ka. Anda ka matkayam dita. Dito'y aklangan ang mangaldaw, Mami. Subyanak tay panganak akas iti magustuak apapanan ay Amerika, Mami. O sige, kapni mapisinuna yun ni Norman. Buwan, Mami. Dandanidak na dalapos dagiti limabas itay alalaki. At danto aldaw na kanya. Tanda ni awan pinagpwestuhan ta nangan dito'y dati. Ore ijay ko man balaya nangal daw ta. Kaya ito nga ipasyar, ori apagbitlang. Kalpasan ti talungal daw, akanda ki Manila. Ang mga no makumikumakmanan ka nagiti sa marsarunungal daw. Kadwata ko mga rod ni Mami. Nay, mas pailang titurog na. Itay nagturungak dito yung mall. Sa bagay, ang sumliag pa iji balay. Kasaritak to inton madamdama. Gusto ni Brian dilimabas. Oh, apay, ura lang napatalyaw ka. Awan daddy. Alay tuloy tayo timangan. Masapol nga agsubliak ka daw ko siti pagadalan. Inton rabing nga sarita tayo daddy. Kamu ka. Di Brian lagi ti tayo jay. Saan na ka nadlaw? Tata ka sarsarita na iti cellphone na. Nadlaw ko ti pa nagsuksukat mo itay. Nga makatorturo kakpelaan. Isasaan ka nagkutkuti. Nagsayat ko man o bimbangon kayo tayo. Ta nagsasango tayo anangal daw kada Bernadette iti fast food iti mall. Nawatan ka nga Rosano. Saan ko masabahan iti panunotang Maureen? Diyak kaya't ngagsubang ta. Kasangsangpet ko lang. Naaklon kon. Gayam. Rumuarak. Agdi ko sa klabi.
Saan ka kumangagparparabi ilaunay? Naragsak ti anak tanog sa sango tayo amang rabi. Well, kita ito. Diyak may pasigurado, Rosano. Pare ti anak ta, Maureen. No mapilpilitan ka, uray pamarang kumalaay. May samot ni Mami Leonarda. Apaya di na may pasangot ti problema na kanyak. Siya ti kinasarita na. Tapnusan kayo nagsubang agasawa. Tibidot mo ngamin, rumbeng kumangamian kay ti balayo. Umiyan? Saan ka di nagsaritaan tayo daytan itay bigat? Apay nga ulitan nyo pailaan. Wen maulit-ulit nga masan ka kuma ang makagura. Kaya't mo ka di ang mamimpinsan nga madayo tirik na ti anak mo king ka. Nabayagan, Dad. Naklon kun. Manipod ubing ni Bernadette. As asidagtirik nanak ni Rosano nga mitisyak. Kat, ipalubos mo asan na amarik na ti pamatig mo king kwa na kasina. Amog! Masirib kayo, Dad. Nasaan kayo ang nagbalin nga abogado no nakapoy ti andar ti utak yo. Apay, kanayon nyo adagulitan da kita. Adabukod ko panunutan. Awan makabalo sing-sing iti kayat kung aramidan. Nagdamag ka kadagi di call center agent. Dandani ka nun agsara ti klase. Iso nga isaganam ti bagim Brian. Ag-enroll kay ti sumaruno a semestre. Anya ti kunayo, Mami. Imanugutak edi asumurot kada kayo. Tagbakasyon tayo lang. Diyak malipatan dayta. Ngam ti kunak. No magusto am ti agnaad dito eh. Dito yan nga agnaad ka. Ngam kasanon dagiti negosyo di Amerika. Nalakon ti dadduma. Tinabati, dagiti napusgan amang imaton. Kasla sa anak ang makapagbayag dito'y, Mami. Awan pa'y makalawas, manipod si Mang Petta. Ang mga nagbaliw tumatlaang ti panunot mo, Brian. No saan nyo akayatan ti agsubli di Amerika? Siyak tolatan ti agsubli, Mami. Kaya't ka nga iyadayo kadagiti barkadam a drug addict. Iso a pinilit ka nga inyawid dito'y. Problema ka ni Brian, tatang. Impalagip namanan ang nagbakasyon kami lang dito'y probinsya. Saan na gaya mamalipatan ti panagsubliyo iti Amerika? Saan mo ang mababalaw ti anak mo? Sana naruam iti biyag, iti kastoy a lugar. Tatang. Talaga ka di ngawanan ti panggap mong agsubli iti Amerika. Addan to, ngam saan pa'y akadagito'y, tatang? Kitsapay lang ko ma. Tasaan ang may barkada ni Brian. Aduma ti agar-aramat iti druga dito'y lugar tayo. Muna tadyak mabantayan. Tama kumikumak mati dya opisina. Nagmalmalam ka no ha nagpaspasyar. Wen tatang, amok dayta. Adda iti mall, itay inawagak ideal daw. Masapol nga galiwaksay. Tapno saan ang madukutan. Kat masursuro na ang may ruwam ti bagina dito'y. Pudno matkit di dayta ako nayo, tatang. Minsan pa ilangan nakitak ni Bernadette. Nyam, nalasin ko amay sa kadagiti agtaktakder iti sango ti universidad. Itjay gaya magadadal. Sinurot ko tinagluganan da. Kasla dito'y tinakakitak idikin kwa na. Wan, malasin ko day tabalay. Nagsardang ang tinagluganan da. At isardang kong tilugan. Bernadette, mabit lang. Ha? Sino ti? Adda kadwa na alalaki. Kasla adda nakakita kinkwana. Tiyak magustuhan da ito eh. Oh, Brian! Si Kamat Gayam? Ay, naimbag amalam mo, Bernadette. Apag iso lang mabasak iti universidad apag ad-adalam itay pimanaw tinagluganan nyo.
Sinurot kayo tapno maamuak no sa dino ti balayo. Balay ka may anti mayan mi. Ni Eman mo ti lalaki ang kaduhak. Di ta ka no bangira barangay ti pagnanay danda. Ti amok, dita ti balayo, Bernadette. Mabayag ka di dita balay damian. Urayan ka, taitulnog ka. Agi ama naglangan. Nga daramidan mi nga assignment. Awaga kinto madamdama ti mangsukon kanya. Kasta ka di. Sana balilangan. Inton maminsan. Kaya't kung amin maamuan ti balayo. Sige ha, Brian. Tani, urayan dakon. Mabit lang, Bernadette. Mabali na maamuan ti numero ti cellphone mo. Tawagan kanto. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunu ngayon kami patangatang. Nabain na anak iti saan apa nang italak ni Bernadette. Iti panangalak iti numero ti cellphone na. Diyak narawam ama paay. Iti Amerika. Dagiti babae ti kumamkamat kanya. Malagip ko gayam dagi lalaki akadwana. Man sa tinagan na. At dan nakakita akidi. Numjak la malagip. Subyak idain ton madamdama. Ammo kon ti aramidak. Pagikarwak ti luko. Bernadette, kasangsangpot mo lang? Nagapuan? Kagap-gapok iti universidad, mami. Nalado nga na pinalubusan na kami ti maestra kiti maudi a klase. Agsasaw ka kaditi pod no, ha? Ang mga no naggapo ka manen iti balay daya amean. Kan anyat nagan itayan dati lalaki akat kadwayo? Ni Eman? Di ka gulbod kanyak. Akit kita kayo pailaan ka di? Wan, mami. Ijay universidad. Ha? Makamukha na ululbod ka kanyak. Saan, mami? O sige, panawan kayo pa dito eh. Mapana kon iti silad ko. Sige. Apay nga, pawilan da ka makigayam kadamian kan Eman. Aglalo kan Eman. Saan mo't nga gar-aram kanyak? Pintas laki din ti asawak. Oray nagbiit na rin ha. Lepasek lang biit na ito eh. Kalpasan na, mangrabi tayo ti restaurant. Nalpasan na nakapagtutulag kami kadagiti barkada Cruzano. Kwarta ti masapol ko, iso ngay mayak dito eh. Naibus ka rin tinagyan ti ATM mo. Nakalukat pa imot laki di ti bangko adito mo, liti kas tinga oras. Diyak kon umay dito eh, no diyak nam naman nga damadawat ko kan ka. I-off ko lang aron na ti computer. Nawala ko matipapanan nyo karag iti barkada. Awagak ni Bernadette, tambangan tayo ti restaurant. No diyak na makapagtepel. Abangan na maungtak di anak mo. Amok, simurot manan kadagiti mamirmiraot agagayam na. Kumiyan kayo dito eh, tapno adda kadwak amang rabi. Kaputa da napatay ngay bagakin ka. Nagpulong ni Eman kanya. Oray lalim mitem ti sulit tingiwat na dinanog mo. Di ako nakatupo, lolo. Anya pa'y, dinanog ko na ti pangana. Di ka la nasyanin kinkwana. Saan mo ka ding amam mo ni Eman? Kaslad na pangilasinak. Isugayam ti kadkadwa yung magtrabaho iti talon na kwa. Nasingpet ni Eman. Apay, anya ti basol na kin ka, Brian? Kasano, di na mo ti makikadwa, lolo. No diyak dinanog, di na kahit nga itad ti numero ti cellphone ni Bernadette. Binalagak pa'y, asa anak akaribalan.
Asino ayan day jay a Bernadette agaputin ang kabilan na kini Eman. Kaasimat. Kadalan da kanu kinimayan. Nabit kanu pa yan ang amo ni Brian ang kursunada na. Maragsakan ako man. Tadaghayam gapo na ang mangigawid kan kwa na nga agsubli sa Amerika. Sigon kini Eman, napintas ni Bernadette. Angam na ingat ti pamilya na, tasanda akayat ang makilangan kadakwada anak kurapay. Anak gayam tibak nang ni Bernadette. Anak ko mati problema, baknang kayo man. Nawapay nga do dagitibak nang amang iruruman tatang. Malagip mo ka di pailang tinakapayam. Tatang, saan tayo napagsaritaan day ta? Kasaritak to ni Brian inton bigat. Aywan gayam, umian kayong ditoy. Kapilitan, kat dito iton ti pagrubuat akamapan ijay talon. Akasaritam to anasayat ni Brian. Saan mo't kiti anakagura iti panangdilaw ko. No apay akinabil na ni Eman. Lain baglangan kasi murak ni Lola iti silad na. Amo kasan na matakaya ta makilangan kadamian kan Eman. Talaga ka ti anang kapo kaya balay da may anay tayo malam? Wan daddy, ngam amo ko ang tanak ni Mami. Iso na gulbudak. Pinawilan na kayo din ni Mami. Namapalin, di mo ko masalawasingan ha? Awan mo't da kas na iti pan makilangan ko kadakwada daddy. Awan ka riti sa balya barkadam? Kaya't ko asawan. Nagtay pada mabaknan. Damat, ngam nasaysaya tagayam damayan kan Eman daddy. Naimbag ni Mayan tanasingpat kan masirip. Diya kaya ta mapasakit ang tirik na mawatan ka. Ngam damamin kan lolam ti problema. Apay nga tangamin daddy. Agpada damami kan Lola kagurgura dadagiti nakurapay. Padak ni Bernadette anasidag kadagiti nakurapay. Oh, talaga agamata dati. Nagdanon ta dito'y kasino? Nasa babae, nga magawid akon. Maditigasat ko. Naibos ka di adago si Kwartayo? Nagmalas kayo matandad? Amang ano kaya tiyo ti maka-abroad? Okay, ikan kayo iti inabak ko. Amangan wad addang agmamalasak. No nangabak ka, agkoyog tan gagawid. Nasa papaya pa nagawid, daddy. Kakaiso na mayat ti buenas ko. No apay kami napalubusan nakalata ni Rosana. Ha? Gapo, tasaan na kayat ngagsubang kami. Agsasaruno ti panagpuyat mo. Amangan wag sakit ka. Ada tayo dito'y kasino, dad. Saan asimbaan ti ayan tayo? Okay, dita kayo pa. Pabaribar manan ti panagsungsungbat na. Numunat na puro ti ulok. Agpobri agsaga po iti sugal. Diyak lako makayat ti agpumto tabigbigat Rosano. Naamuak idi kalman, nga agrek-reklamo dagiti trabahador iti faktorya a nababakano ti sweldoda. Dahita tinasikasok apaman anak kasangpetak mama. May sa dahita kanagiti nagsasaritaan mi iti board meeting. Kat, Kadwa na kamang ti board ti saan nga umanugot na maingato ti sweldo dagiti trabahador. No naskan ka nung agsukat tayo ti trabahador aramitan. rumbang laang, kita man no asino ti maawanan iti trabaho. Ngam kasi damat mama. Kasaritak tupay anaimbag ni Engineer Manahan amang imatmaton iti faktorya. Mama. Di mo ibaga, amalu nagtiriknam kadagijay amamirmirao. Saan ka ama kapagdesisyon na bukod mo, Rosano? Anyamat ng Lola Alipio, Mami. Nagsarita kami lang haro din ni Dirabi. Nagipulong pa ilang kada kayo. Saan arumbang adinang ram ni Eman?
No dayjay lang nga banag, saan a babae tiga puna may sagmak ka? Ad-adda pa'y akanunungan yun ni Iman. Kaasi nga rod, Brian. Tumultulong ka ni tatang, tapno adda pangalana itigastusan na nga agadal. Masapol nga agayim kayo ka ni Eman. Agpakawan ka kankwana. Anya? Inton maminsan, di mon ulitan dayta, Brian. No saan lang agdardara si Dirabi? Inungtak ko man ni Bernadette. Taapay. Anya ti basol ni Bernadette. Nasingpet ti apo ko, Maureen. Nasingpet ko na yo. Ngam tumaw din ang sukir. Amunan ti agulbon. Amo ka makisinsin-narak manen kadamean kan Eman. Aniya? Nanya lang una hindi nakita na kadagay di anak ko rapay. Ang mga no, adda pa yung relasyon da kan Eman. Daita ti saan amabalin. Jak ipalubos amay sa anak ko rapay ti pagtungpalan ni Bernadette. Ngam, kabaalan yung nga tangong tan ni Bernadette? Mami Leona? Amok! Agpada kayo kini Rosano amang ipapataglaunay kini Bernadette. Kat saan nyo akayat ama sair tirik nana? Papaman ko ba ni library na matumaw awag? Yung number mat. Sino nga taday ito eh? Sumbatak nga tawin mo saan? Sumbatak malangan. Hello? Hello, Bernadette. Agyaman akta sinong batam di awag ko. Uray kayam iti cellphone. Nalamuyot ka na lailo titimag mo. At sino day ito eh? Saan mo ka di mailasin titimag ko? Huh? Brian? Kasano na alam ti numero ti cellphone ko? Ni Iman tinakamu akit numero ti cellphone mo. Agam-amu kayo kini Eman? Naamamok kabukin ka, Bernadette. Ha? Mabaling ka di asukunan ka inton malam. Awisan ka magpasyal. Kasano day ito eh? Kaya't ko ti makisiningagkan ka. Kuha, pasensya ka na. Tsak pa lang makaikadang. Awagan ka to inton malam. Sapay kumata nakapanunod ka. Saan na kumapahayan, Bernadette? Brian? Bye. Bye. Kasanong dito eh? Anya ti aramidag? Nagpasyara kiti namin sa ni Victoria. Ano tinanggag ko reklamo dagiti trabahador abalayan. Makagura ak kadagiti nga empleyado abalayan. Dayjay mat nga engineer manahan. Di na madisiplinaan dagiti empleyado. Nababan sa ti sweldo da. Ken kanayon, amadali kan kurang ti sweldo da. Asino ti agkunay ti dayta? Nanggag ko reklamo dagiti empleyado abalayan. Diya ka mo no pod no ti reklamo da. Kumitkitan samat ti Victoria. Kumitkita amin ang negosyo ti Salva Group of Companies abalayan. Sige, sana ko na makibiyang. Nangikulang dayta reklamo da. Makamunton ni Rosano iti dayta abalayan. No saan amay pamuspusan ni engineer manahan. Siyakton ti agtignan. Nunasken amay kat dagiti agrekreklamo at trabahador. Aramidag. Nakaroon ni Leonardo. Awan pulos asina kadagiti nakurapay. Daggal ni Victoria. Ato ti trabahador da. Ngumure gumanan siya da iti dakal. Nung napatpatag kadakwada ti sumrak, awan babalin. Numuna tanagadudang akin kukway ti korporasyon. Nabaknang da. Ngumsan damat akbukod ti business center. Agyamanak ta pinatgamot lang ti awis ko, Bernadette. Napipintas dagiti igid ti baybayo dito'y Pilipinas.
Aglalo dito yung Ilocos. Brian, mabay na ka mang pabainkan ka. Amangan no makagura ka kanyak. Saan ka kagura? Dakalabanag ti panang pagustom kanyak. Gan-gan na utak iti dayto yung lugar. Amom, idida mo makita ka? Napagbigdutan ka nga Amerikano. Amerikano ti amak. Ngam taga dito iti inak. Nagawid kami dito yung lugar da kalpasan anatay ni daddy. Kasta gayam. Naya nakagamit sa Amerika. Dahil magmanta ka ba alam tagyan dito probinsya kat nabara ti panawan? Ikarigatak gapokin ka. Brian? Amo ka nakasarita mo ni Bernadette, Rosano. Nga, saan mo akabailan nga ongtaan? Amo ko na niya ti problema ka ni Bernadette. Imbaga ni mama kanya. Nga mo kabaybayan yung lata. Gaputa ipapatig yung launay. Saan nyo akayat amasail? Amom no apay. Ano mabalin? Saan narumbay nga mapasaktan? Kat, baybayan yung lata? Nagulbud kayo kanya kidi. Saan mo kung mga ungtang ti anak tamaw rin? Kasaritak tumanan. Dahil ito'y tilaglagi pa, Rosano. Diyak kayat, amay sa anak ko rapay akas iti dayja alora ti pagtungpalan ni Bernadette. Anak ta ni Bernadette? Saan narumbay nga iso ti pagsinupyatan ta? Kinasaritanak ni Maming Bernadette. Agatap anagulbud ka kenkwa na iti rabi. Pudno ka di, nagkikita kayo kadamean ken eman? Kanain kami ang kitkita iti pagadalan, Lola. Napanak iti pala damen iti kalman, kaday naramid ming assignment mi. Kinasarita da kamanin iti dayta abanag iti Bernadette. Naimbag, tamairusok mo ti sumrek iti balay dagijay anak kurapay? Lola, nadalos kan na pakniti balay damean. Bernadette? Lola, makagura kayo kadi kanyak? Denggan ko ma Bernadette. Pagimbagamat laeng ti pampanunutan mi kini mamim. Adu, dagiti pada tayo ababak na nga agad-adal iti universidad. Sana kang agpilpili ti kayam, Lola. Bak nang manwano na kurapay, agpapada tayo matatao. Bernadette? Tsak kahit asupringan kayo, Lola. Kaya't ko iti may sa agayam. Dete, sana ka may sungsong iti dagas. Naimbag ko ba no aging gakayo lang iti pagadalan? Mapan ka pa'y dumandanon iti balayda. Sagpaminsan lang, Lola. Amangan no tatangagungat kayo. Nawi sakit dito balay. Amuda ka di. Ako kwa tayo tinalawa a business center apakay ramanan timol. Tsaka mo, Lola. Amangan no ti amuda kat kap apelyeda tayo lang takin ko kwa. Kadagiti tatagkalan negosyo. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa anak ko mapay apim manaw. No didimtang timay sa akot si. Amo, asan akayat ni Bernadette ama amak ti balayda? Ngam nalimad asinurot ko. Maklahat tulangan inton pasyarak. Madlaw abak ng daunay. Nagdakkel ti balayda. Bakbak ng kami pailaan. Nagado ti negosyo day di daddy. Isu nga uray na istrikto dagiti dadakkel na. Sandak amalapdan amang haram kini Bernadette. Kinasaritak ni Lola itay daddy. At padadagin ni mami kahit nakapawilan ang makilangan kadamean kan eman.
Awan ka diti sa bali agagayem mo? Adamat, Daddy. Ngamiti na minsan asim muro takadakwada. Agi inom damat iti arak. Numuna tayo may ni Derek. Nakapangpangas tayo jay. Pinanggap pa'y abastusan. Matimot na itana. Kat, kayat mo, ada dyan anak ko rapay, di ka kuy-kuy mo? Mami? Bay anak ang makisarita kan ni Bernadette Maurin. Sige! Isa di mo may suro ti anak mo, Rosano. Di mo ngamin kaya tatubngaran. Idaldalan ko lang itinasaya tawagas. Sana mabali na masakitan tirik na ni Bernadette. Amom na ita. Makamu ka man lang. Mami, Daddy, tsakat ngagsubang kayo kapukan niya. Bastos, ti anak mo. Agsasarita tayo pa ila, ang pinanawan na ta? Anya ka kadi. Tirik na mlatan tinapatagkan ka. Sige! Iparik namat, ani Bernadette lang, tinapatagkan ka. Panawan ka man lang. Kakaisuna na sapa ka asimbangpet, rumwar ka manen. Saan ka na pumanapay? Kagurgura ka, Rosano! Kagurgura ka! Amuyo ka dino apay naragsakak, mami. Ngam naragragsak kayo manan. Tadyak impilit nga agsubli tayo iji Amerika. Agyaman naklaunay, Brian. Yung miti may isa kondisyon. Masapol ang manubiak ni Bernadette. Bernadette. Malagip ko kayam. Dayjay a babae tigapunan no apay adinang ram ni Eman. Naipasyar ko iji igid ti baybay di malam. Kan naamwa ko no sa dino ti balayda. Maragsakan at parakan ka, Brian. Nakapinpintas ti balayda. Ngam panagkunak. Adayo anabakbak nang tayo. Brian? Iti dahi to'y akinagwapok. Saan naknataakayat ni Bernadette, mami? No may panagnak mo lakit di anapudno ka. Apay kit din nasaan? Ni mami mat. Numanubiak ni Bernadette. Di na kayat asawan nga asawa akmatan. Daddy, ada ka di pa kayat yung iba ka kanya? Nasingag samat ti panagsurat mo, anak. Ituloy ko lang dyan, Jack Nalpas di Rabii. Maudi tayo ayan, Daddy. Ag-exam kami ngaminan inton umay alawas. Malpas tong matanday to a semestre. Kinalyaw na, itay may lukat ko tiri daw. Sa intuloy mo tinagdumog, amok no apaya di mo may parang nagtimatam. Nagsangsangit kay dirabihan niya. Kinagura ni Mami a pinanawan ko yung agsarsarita painaan. Sa Pimanaw. Sana pinatuloy tiri mo ara. Anak, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo matunay kini Mami. Mapatgam ka di kayat na mapasama. San abalidad? Malpas ton dito a semestre. Jack ton makaruwar dito yung balay. Kas agsartan ka no kailangan ni Mayan. Kat ni Eman. Ikarigatan na kano ti agtuloy. Tairapin na ti agtrabaho. Tapno da pangalana ti gastusan ng agadal. Sige. Ituloy mo nga rudan na tararamitan. Madamdaman lang, mamigat tayo. Wan, Daddy. Danda ni malpas tayo yan. Kasaritak to ni Mamin. Maring mapaanugot kung agkukuyog tayo ngagpasyarin ton rabi. Sige, manawan ka pa dito eh. Wan, Dad. Naingat na Mami kin Lola kanya. Kadagiti kayat ko pakigayaman. Ingat na Brian. Magustuhan dan tungata. Adak pa'y lang itingato itay makita kayo, tatang. Naimbagman tayo nuray daktap no makapagsarita tayo pa'y. Ada ka di napatag ngay bagam kanyak, Laura. Ni Brian ngamin. Apay ni Brian? Ada ka di inaramid naman na akalukuan? Awan, tatang. Makurso na dahanan sa unay ni Bernadette. Kat nung kanumanobya na, saan kami ngagsubli ijay Amerika? Amangan no day ta, ti Aurora, Laura. Tay ada makaigawid kin kwa na agumanat ngagsubli ijay Amerika.
Kayat ko amo dayjay a Bernadette. Kaadalan, Neman. Talaga nasingpot ka, no? Baknang da, ang nasidag, kadakwada, kinimea. Uray pa'y tatang. Kayat ko amo ni Bernadette. Hindi pa'y kumarabi arumarakdag. Dito pinalupusan ni Rosano. Kat, imay ka dito'y tap nagpaing ka kan maramid mo di kay kayat mo. Anya ka diti problema yo? Ipadlalalaon na yan napatpatag ni Bernadette nga anak na ngam siya nga asawa na. Anya ka kadimat. Pag silusam ti bukod mo nga anak. Natanggan ti ulo ni Bernadette, Dad. Ipilit na ti makipulapul ka dagiti kaadalan ng anak ti nakurapay. Tanya ko matidakas na. Bayam ko malatan. Amum ang makapadakas king kuwan na amasaktan tirik na. Pabus uyam lata kuman, nuan niya di kahit na. Okay, aramidon dati kay kayat da. Ngayon na makitak dagiti abarkada na. Pagsasawa kita. Kaskalsan adi adal maurin. Tutupam? Baknang kan di adal ka. Agpanunot ka kumamat. At dito'y ni Mauri na balayan. Ngamitay na anaginom. Simbre kan iti kwarto na dito'y balay. Naimbag, na nakino na ang kini Rosano ang mangawag kini Maurin. Diyak maawatan no anya ti sanda pag kinkinawatan nga kasawa. Awanan day aba nagabalayan. Pagkaringamid ni Rosano kini Maurin, nga agkukuyog da inton rabiing. Inton makariing, nausawan don. Ne, naglokon. Damat bastos ti abalayan ko. Inidip na latan. Kasla napilitan pa yung nakisarita kanya. Makambo no kagura na. Itinaibagakin ko na problema ti Baktorya. Ni madadi tinakasarita yung mama. Awan ka din ni Maureen ni Chay? Ada, nga maturog ka no. Diyak ko makayat akasarita ni abalayan. Tapay. Diyak magustuhan dagiti na ibaga na problema jay Baktorya. Ado kano ti trabahador nga agrek-reklamo iti sweldo da. Agsarita kami tumanan ka ni Engineer Manahan. Kat, patganyo tikid daw da. Saan ngay nanugutan ti board? No tagibasitan da ti sweldo da. Nawayada apumanaw. Siyak ti makisarita kini Engineer Manahan. Nga ipakamuda nga agsapul tayo iti baro at trabahador. Namabalin, saan kumaaday ti pamuspusan, mama? Kasi dagiti maawanan ni ti trabaho. Kat, anya ti kayat mo, Rosano? Dagiti daddu malatan a negosyo ti pakakumikumam? Asyak ti makaam mo, ha? Brian, si kagaayam ti agur-ura dito sa alas. Kasano nakadanon ka dito balay mi? Nalimad asinurot ka iti kalman. Anya? Ala, kasano no kala at adumtang ni mami? Diyakonin pakada, ti panang pasyar ko kin ka. Ti amok no saan ka madanon. Ada nakitak akin na sarsaritam itiruar ti pagadalan nyo itay. Ay, ni Derek dayjay. Kan dagiti barkada na. Ni Bianca jay may isa. Diyak ka mo, no agayan ayat da pay lang. Agar-aram ka din ni Derekin ka. Katasino mat ni Bianca. Ni Bianca, kaayan ayat samad ni Derek. Diyak ka mo, no agayan ayat da aging gaita. Napataliw ka kadagiti agtutuba limabas iti lamisaan tayo, Rosano. Aglalo kat mayat tikat katawa da. Makapaubing nga minitirik na. Saan ka di? Dabiyang ka day mami. Kadalak ida iti universidad. Masansan ngagpasyar da iti balay di. Wan daddy, mami. Ngam manipot iti day di paskan adinarayan mi nga giinom da. Liniklikak idan. Aglalo ta kaduwada ni Derek idi. Alright, adamat an order tayo.
Nakalukat pa lang timol, inton malpas tayo amangan. Adan to kayat ko agatangan. Mangan tayo nga roten, Mami. Daddy. Numagatang mo ti kayat mo, Maureen. Kayat yung tupay tagpasyar. Adamo ka na pinta sa papanan tayo. Kayat ko dahil Daddy. San abali ang mapuyata, nak? Makakuyog kay lakit dikin ni Mami. Oh, isturbo mo tayo mo awag. Diyak masang asong batan. May sursuro takit ikinaragsak mo, Brian. Kastaman ti kunak. Ad-ada gwapo ka no naragsak ka. Agpada ta gwapo anya lolo. Uwen, gwapo ta, Brian. Siyak mati na isurot ang nagkatawa. Ni Bernadette tigapuna ang naragsakak lolo. Naklat iti pinasyar ko iti balay da iti kalman. Akat mong nasaya at naunay. Katanyati ko na ti pamilya na. Ni Bernadette lang tinakasarita lolo. Makumikom da kano iti negosyo da. Idi mawag ni daddy na. Taada kano papananda. Nagpakadak maten. Ay, nasaya at kuma. No namamom ida, apok. Inton maminsan lolo. Ngim nasaya-saya at kuma. Nunubiak ton ni Bernadette. Talaga napingat ka. Wala. Lalaingam nga raw da. Iji Amerika lolo. Manubiak amin nga armak. Ngam numaumakon. Isinak matlan. Adain singasing ni Norma na napintas ang negosyo. Ada ka nung nakita na analawa adaga. Amabalin a pagpatakdaran iti paktorya. Ada ka nung itirwar dito'y San Cristobal. Kat asidag iti may sa subdivision. Ngam, ang mga nagreklamo dagiti agindag iti subdivision. Iso nagsaritaan mi kumita kami iti sa bali a pwesto. Padasag tuman a kontakan ti ahente daytoy nagtakdaran ti pasdek negosyo. Itamad lang na makapagkuyog tama milyonarda. Kasla ti paktorya ti turungan tayo? Talaga nga iti iti papananta, Maureen. Pagungtak dagiti agreklamo at trabahador. Ay, ti papawi kasi musurot. Saan na narugi ti jay? Saan tamat ngagbayag? Amoy kayo ti pampanonotek. Amay, anyang mentirarami din ni Rosano? Kaya't ni Rosano apagustuhan dagiti trabahador. Saan pa nagbaliw ni Rosano? Naasilat ta, kadagiti nakurapay. Ngam saan ang mabalin, Maureen? Mga aramid laang iti saan da apagkikinnaawatan kadagiti daddo mga stockholders. Makamukay nga gina. Sa anak ang makipiyang. Namuk na ko mga paktorya ti papanan mi. Pambarak ko mga sumursurot. Anda ko mapapanak. Agawid ak tulatan, saan ka masukon, Daddy? Urenton maminsan lang, ngagkuyog tayo. Awagag ni Mang Berting, tao may nakasukunan. At ang amin ang imaw na kinkwanay tayo. Ura, taksiyak tulatan, Dad. Sumip ngatan. Aguray kabit. Sige, bye. Bye, Daddy. Brian? Itay ka kadipay? Apag isungin sardang ko tilugan ko itay sinong batam ti awag iti cellphone mo. Siyak lang ti mangitulnukin ka. Agtaksiyak tulangan. Inawagan ni Daddy ni Mang Berting. Ha? Nagpapangasdag ito yan. Ni Derek kan dagiti babarkada na. Logo man tayo tilalaki ang ni Bernadette kakado. Brian, kurso na daan na ka dagiti barkada ni Derek. Kumanaw kan sakbay nga dadaka sa mapasamakan ka. Apay, asino dagita lalaki? Ala, di ka nagsaupay. Umatayo kon. Brian! Naimbag na nakapaglisyak. Siyak ti karkarita nyo. Saan ka lumaban, Brian? Di mo itakabilan! Sana ka matras, Bernadette. Kabalak na gito'y. Ni Manong Berting. Hoy!
Takrot kayo! Agsabli kayo! Huston, Brian! Saan mo kumanakamatan, ida? At na ni Manong Bertie nga mang sukon kanyak. Alan, pumanaw ka matan dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasangpet ako na nervyos at pailang. Gusto na pa nagtibayo ti puso ko. Ay, nagluko talaga ni Derek. Kat ni Brian, tinutupan na ita. Bernadette? At ni Lola. Bernadette! Apa akas ta tilangam? Bumbumsag ka! Kasta unay apa nagtigargar mo. Lola. Sumro ka di man ang tipusong. Asino tinang pasakit ken ka? No, kung nagtupay ngamin nga awan na imbag aganabam kadagijay anak kurakay. Itaray kalangan iti ospital. Lola, awan anyaman na daytoy. Mga laklay ti tanom. Bayam, ala, agtugaw ka. Sanang! Mangiyag ka man iti tanom! Syakit din ti karkaritan dagijay. Dimtang lang ti mangsukon ka ni Bernadette. Nagtartaray dan. Takrot damot gayam. Nagsayang agundaway. Asino nga taday di at Derek. Agar aram nga taki ni Bernadette. Masapol asyak ti makanobyakin kuanan. Already kay kuman imay dito ospital. Kung naman ti doktora mabaling ko kanong ti agawin. Anya nga min tinapasamak. Si Akti at daan nagnervyos iti nakitag itay alangan ni Bernadette. Iso pinilit ko nga itaray dito yung ospital. Gapo ka dagijay na kurapay a barkada. Bernadette, pudno ka nit ibagbaga ni Lola. Daddy, ururayak kita ni Mang Berting amang sukon kanyak. Iti ada nagrarambuli ti asidag ko. Oo, Daddy. Dati nagnervyosa. Kunakmat kan kaaliklikam ti riribok. Kasanuan no nagtitinulungan na kadagijay. Day tamat nga rod ti jak ipalubos. Idi adda tayo pa lang di Amerika. Nakarkaro pa'y dagiti nagpadasak. Isu pinilit ka nga inyawid tadyak kayat amay sagmak ka. Saan nga Amerika ditoy, Brian? Ibagayo man nga tan amay saak agan-gan na at mami. Kasanon no dakas ti naramid da ni Bernadette. Saan ko maababa iti pa kay sagmakam? Mami, nalipatan yun timbagak kada kayo. Gapo ni Bernadette. Isu adya kon impilit pa'y nga agsubli tayo iti Amerika. Man ni Hoak, sa awagan ni Daddy. Tsak lang ro din sinumbatan ni Mami Leonarda itay kawan na itimod. Hello, Dad? Naimbag, ta sinungbatan ti awag ko. Di mo mat ka no sungsungmbatan ti awag ti katugangam. Awan mo't ko makisarita kan kwa na. Sa masurunak ni Betsy. Di mo ka ti amo nga intaray ta ito ospital ni Bernadette. Agpadadalaan kini Rosano. Iso masurunak. Apa yung masurun kay ti bukod mong anak? Inagaw amin na ni Bernadette ti pamatid dagiti ang agina. Di ka maawatan maurin. Anya ka na tinapasama ka ni Bernadette? Bumbumsag ka na sang petan ni Leonarda. Ikaputa, kastaw na yung nervyos na. Pinilit na ngayon pa nito ospital. Yung minwar na matlangan. Sa inawagan nakpailaan. Saan na ba agawin takon? Diya ko nagtuloy ti papanak ko ma. Makita da ya Betsy. Mangibagal lang iti kwarta kanyak. Diya kikaskaso. Naimbagarabi iyo, Mami. Nanggabi kayo ka din? Nakasalsalunod ka mata na sang patak. Inyawag kanyak ni Daddy ngayon taray da ka kanoy ti ospital.
Nasaya at akon, mami. Imot ngamin lola, nervyosa na unay. Takas ano, pat ganda ka launay. Madanagan da launay, no dada ka sa mapasamak kan ka, Bernadette. Namagure ka. Kagap-gapo may hospital nga magpuyat ka. Nalpas kong deter aramidak nga assignment ko. Kat ni Dadim? Amang ano nakaturong kan, mami? Anya nga minayati na pasamak. Ada nagrarambol iti sangwanan ti universidad. Kabayatan ti panagururay ko kin ni Manong Berting. Nadatnganak ni Lolang agner nervyos. Sige. Sumrug ako na ti kwarto mi. Inkapat maturugan. Wan, mami. Kagulpo tak iti pamilyak. Pag-uot talakit ti numaamuan taas siya ti makakapo. Anak kirambol ni Brian iti barkada ni Derek. Ni Brian mo't ngamin. No apay as anak na impangan. Ay na, no saan to lang aminin na nakapagtipol ni Brian? Kasanon no naisagmak? Day tangarod tinagdamagak tatang. Nabiit kami pala si Mangpad. Sakit dandanin ay sarsarak gapoy ti dayjay a Bernadette. Ne, na nagsinsakit ti tiriknam kini Bernadette. Kasan umat ngamin tatang. Nungay nakita idadag iti pan nakabagi ti lintag. Uno agpulong ti grupo a nakariri na. Saan ang mabali na may kaso ti anak ko? Maawatan ka iti dayta apanag. Ang amom ka di ti si Bubukal anapasama. Gapo nga ron iti dayjay a babae tatang. Wala. Siyak tuman ti makisarita kini Brian. Tapno, mabagbaga akmatan. Sayatin nyo lang ti makisarita tatang. Amang ano kagurada kayo? Masaya at mat na makisarsarita ni Brian kanya, anak. Isuasaan ka, ngagtanag. Ibagak kada kayo ti si Bubukal na pasamak. Yung sanda ko mang ipulpulong kini mami. Namnamaam day tapok. Dua tala ngagsarita. Kasarsaritak ni Bernadette ididimtang ti barkada day di adirek. Kaya't dak akor sunadaan. Ket, anya ti basol mo? Damo pa'y lang nga nakita na ka. Nagsilusan nak na taday di adirek, lolo. Madanagan ni Bernadette. Isa pinapanaw nak. Ngamjak inatrasan ida. Ay na, no tinumpal mo kuman ni Bernadette. Naliklikam ko matiriribok. Awan matida ka sa napasama kanyak. Takrot mo't gayam dagijay. Ngamkas kinuna ni mamim. Sana mabalin, amadaan ka iti kaso. Ang mga nuda ita tirason, adikan makasubli, ijay Amerika. Kulaglagid din niya tinapasamak ni Bernadette. Nadayo nga mintayan ko, hindi nawagan dak. Amumute na balayan. Napatag kanyak ni Bernadette. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Diyak ko may baga na ito eh. Ngam pagsilsilusan ni Maureen tiyanak na. Anya? Bala ga dirumbang. Numuri ka sa noa pa nang ipalawag ko, di nakmaawatan. Maawatak tiga po na. Aging gaita? Saan napailaang ang malipatan? Sana rumbangan ni Bernadette agikaro. Kan manuhon natawan, ngagdintin na Darusano kan Maureen. Nagsayang ang daya agundaway. Awagak ni Bernadette. Barang maawis ko man ang agpasyar inton malam. Wino idya balay dati pagpasyarak. Sapay kang matasong batan na. Hello? Bernadette, agyaman na kiti panang sungbat mo itiawag ko kin ka. Anya ti bagam? Makagura ka kadi kanyak? Nagpagpaghaset ng madayukan. Nakikubal ka lang ti barkada ni Derek. Diyak namin kaya't adakas ti aramidan dakin ka. Ibagakan ka ti tinapod na Brian. Kas lamabutang ako na makikuyog kan ka. Anya? Sino ka talaga? Kamin, tinakita kan kay di kalman. Kaslan naruwam kay tiriribok, Brian.
Brian. Madlaw ko analiday ka. Ada ka di problema. Kaguron ako ni Bernadette, Lolo. Tapay. Kapo iti napasama kay Digalman. Saan nakla kagura? Kabutang nakpayan. Diyak ka na yung pangag ti pa nagpakaasin na aliklikak ti barkada ni Derek. Kasta. Apok. Panangisakit na kin ka ti pa nagpakaasin na aliklikam ti riribok. Ure na bit kayo pa'y ngagayam. Ngam napatagkan kinkwana. Ngam kaguran akon, Lolo. Anyamat din. Yak pa'y naibaga ti panagayat ko kinkwana. Nganya. Kahit maawanan ka di adagos, itinamnama. Italaang anapadasak da ito, Lolo. Apo ka, saan mo ko mga idiling ni Bernadette karag itinagbalin akayan ayat mo iti Amerika? Saan nakamaawatan ni Bernadette? Kaya't kumatlaan nga isalakan. Tamang ano dakas ti panggapdagi alalaki kinkwana. Kasaritam anasaya at ni Bernadette. Saan ka amawanan adagos itinamnama, apok? Amang ano saan nakton akayat akasarita. Tayjay ngamin adirek. Kinursunada nak adagos. Nagkadgadak anak ipagkita ka ni Brian. Saan kami pa nga agayan-ayat? Amang ano panunutan na nga damatrik na kankwana. Kan Maysa, so di ka po na ang ospitala. Tsak imbaganday ta tamang ano mabainan. Kan tsak kaya tamamuan na nga ta sakit ko. Ni Daddy? Hello, Daddy? Iha, natulog na kakadi ni Mang Berting? Saan tayo kami na nagpakita kanyan? Jack na oray ni Mang Berting, Daddy. Nagtaksiak lang tayo-tayan. Naglokon. Apaya saan naklinawagan? Saan niyo ko man apagungtan? Uray tawan magdaka sa napasamak kanyak, Daddy. Nakapay lagayam diti opisina, Rosano. Saan ka nga agawit? Kalkalpas miya nagsarita ti may isang stockholder, Mama. Nagdamag, may papaniti faktorya. Awanan ti problema. Binilin ko ang naimbag ni Engineer Manahan. No adag reklamo kadag iti trabahador, nawayadang agsapol iti sa bali a pagtrabahuan. Apay ang nagsinnaay ka? Awan, Mama. Saan tayo napagsaritaan na iti abanag? Anyaman ti problema iti faktorya. Siya kun ti makaamo amang result. Adula una yan apakakumikumang. Agkuyog tayo nga gawit, Mama. Inawagan kita ni Bernadette noon nakasangkot matlangan. Nung ata igatangam laangan iti kotsena, mabalin na mutan ti agmaneho. Ani po di tayo nagsarita kami kini Brian. Saan pa yarin mo iti kwarto na? Rinik na nan sakit di unay ti panang pabain kinkwana ni Bernadette. Pinabainan ni Bernadette? Iti anyaga po, tatang. Gapo, iti napasama ki di Kalman. Saan ka no nakayat ni Bernadette ti makipagkita kinkwana? Isutiin kanawa ti anak ko. Sa ita, isuti kagura na. Si kasamat ti adagura na kini Bernadette. Kasaritak to ni Brian. Bye-bye-an nanday jay a babae. Bayam makapanunot anaimbag, anak. Kinunakin ko na asaan amawanan ni tinamnama. Di mo matamo noon napabot nga ni Bernadette iti panang tutop ni Brian kadagi jay a barumbado. Ngam naliklikan nanday jay a babae. Saan nan apilitan pa'y? Naturugak kayam. Di ba nagbasa ka di libro? Nakasit spell at sino. Sino nga tabi umawawag? Alabiin.
nabangonan. Oh, ni Brian di umawawag. Sumbatak nga ta. Sumbatak manlangan. Hello? Bernadette, agyamanak ta sinong batang tiawag ko. Anya ti bagam? Mapuyatan akon. Pangasim, sana kumakagura. Nukid daw makita ta. Tiyak kumanugot. Awan tiga po na makisinmarakakan ka. Umayag na ludag pa siya rita balayo. Anya? Ay saan, Brian? Di ka umay dito balay. Abaya di mo kaya't apasyaran ka. Kagura na kadiya talaga, Bernadette. Saan nga min anasay hati na namit mo? No makita da ka ti barkada ni Derek, ang mga nubalsan da ka. Sapay ko mata maawatam. No apay nga naramid ko dahi jay, Bernadette. Kaya't ka lang iliklik itipigkad. Saan na ka mabalin na bastosa ni Derek? Saan ton apulo sa makasidag kanyak? Agar-aram kadigin ka ni Derek. Nasingam tipan naturog ko, Brian. Parbangunan. Sige, bye. Tsak na inura asumbat ni Brian. Makaamon na makakura kanyak. Ha? Kasla tatawa tirawar. Simangpat niya ni Mami. Ituloy kong ti maturog. Mano lang ang oras at na maturog hag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Attorney Flores, kunam Norman? Kaya't mo asawan, isuti bagbagam nga ahente? Awan, malagip ko gaya man. Isuti ahente may digatangan tayo tinagtakdaran ti pasdek negosyo tayo. Kat, anya ti kunana. Baliwam to nga rod nga awagan. Okay, sige. Bye. Naskan ngagtalinaad ti palimad. Asyak ni Mrs. Richmond. Ni Uncle Norman sa tinasapa kinasarita iti cellphone, Mami. Wan, may panggap iti daga pa kay patakdaran ti pabrika. Ni, napuyatan kan sakit di. Inawagak ni Bernadette iti rabi. Awan ka no tiga po na ang makipagkita kanyak. Sana mo't akayat apasyarak. Ang mga no ipawil dagiti dadakkel na nga daagaram kan kwa na. Agad-adal pa'y lang amin. Saan lang nga dayta, Mami? Kagura na sa talaga. Idijak impangag aliklikak langan ti barkada ni Derek. Kunakmat ngamin kan ka, anak. Liklikam tiriribok. Jak kabutang ida, Mami. Ngam, amanga no ad-ada kabutang na ka ni Bernadette. No planom ti agaram kan kwa na. Kaya't nakangarod no amuna analoko ka? Saan ko nga inggaan ni Bernadette? No saan? Agawid aklangan ni Amerika. Ay, day tamanan ti ibagam. Mamigat takit din. Ada pa pa namin ton madamdama. Kan adumat ti asikaswag ija opisina. Nagkasarita kunti aking daga, Mr. Reyes. Agkita kami ton madamdama. Napintas ti lokasyon na patakderan iti pabrika. Sige. Agkita tayo ton madamdama. Bye. Numatuloy ti pabrika. Ang mga numagsayan ton ti trabahador ti Factoria da Rosano. Agmulagat tulangan da Leonardo. Ngam tinapalag kanya. Iso ti dakkel amaliksab ko. Awan bibiyang kon kadakwada. Itay pa'y nga awagak ni Abalayan. Yung saan nakasungsungpatan. Sino tawawagan niyo, Mami? Ni Daddy, yung saan nakasungsungbatan. Ang mga napayatan kat maturog pa ilaan. Kas kanya ka, nasakit yung ulok. Napuyatan ak. At dapay hangover ko. Ayan ni Bernadette. Saan payarin mo ti kwarto na? Nadlaw ko si Riring pa ilaan, iti simbang petak. Ang mga nuin kamakam na tinangilipas ka dagiti assignment na. Nga ta? Saan nga ta nga da sa balya pakapuypuyatan na? Napintas ni Bernadette. Adong lakit di ti agaram kan kwa na.
Mga no ado ti pakakumikuman ni daddy mama. Amoy matan nga ahente iti daga kan adamat bukod na negosyo. Nasikap no pangwartaan ti pagsasaritaan, Rosano. Ngam awan serpi ti kinaagawan na. Ta ibelang na matlaang iti pagsusugalan ti kwartana. Kasmatlaan ka ni Maureen. Sige, ibagamday ta iti asawam tag sinungbat kayo manan. Awan gayam, jak nakasarita ni Bernadette. Dinagdag na pa'y ni Berting anang itulnog kankwana. Igatangam nga minan iti kotse na. Imbaga kadaytaken ko na, ngam kaslawan interes na ngagbanay ho. Nasaya at matkit di, nasukunin ni Berting, tapno mabantayan na ti apukok. Nasingpat ni Bernadette, mama. Wen, amok a nasingpat. Ngam amom aya no adagar aram ken kuana. Napintas kan masirim ni Bernadette. Din sa Derek, tinapingit nga agar-aram ken ko na. Adaluklo ko na siya. Kabagyan na kami ni Congressman Robles. Amok dayjay a Robles. Kasaritak to abagbagaan na ti apo ko na. Adi na basbastusan ni Bernadette. Manipo dito nang iparking kiti kotsek. Nawaya ang makitak da Norman kan Attorney Flores. Tsak lamang ti pagsarsaritaan da. Anta itutuday dyan nga abogado. Ipatpatuldo na siguro ti pagpatinggaan ti daga agatangan niya pagpatakdaran mi iti pabrika. Napintas ti lokasyon. Adayo iti kabalbalayan. Kukwa kano dagiti salva ti subdivision a malabsan nga agturong ditoy. Apok, saan nakamot nga ta kagura ni Bernadette? Kaya't nakalangat ang iliklik ko maitipugad. Ni Bernadette ti kayat ko nga iliklik, lolo. Ah, Apay nga umisam kayo, lolo. gaputag, pada kayo adiyo kayat ang mailiklik iti tunggal maysa. Mapanunot mo kaditi kayat asawan na ita Brian. At damat nga tarik na ni Bernadette kanyak. Ngamjak pa'y mo't nagdaton kinkwana. Kan apay asaan na akayat apasyarak iji balayda. Amangan no, sunsubukin na kalaeng. Agyaman ak, lolo. Iti panang patangkan mo itinakam ko. Jak inggaan ni Bernadette. Awawagan na kayo karon ni mama, daddy, ngam sanya susungbatan. Naladawak nga may nanakaring. Kaya na napatag ka na panak. Amudak mo ten. Mawatan kayo. Tsaka mo, noon niya tinapatag ni bagana kada kayo. Ayan na kati. Tsaka mo, daddy. Noong may dito opisina, saan ang makapagbayag? Di namat maanus ang tagpag na di tamol. Amangan waday baktorya. San kalipa yan alpas di problema. Tsaka mo, daddy. Di na kaya't ang makibiyangak. Makaamuda ka nun kan engineer manahan nga agsarita. Panasang nga nga wagan. Ngam na makasingaak. Agpasyarag tulangan ni Diabalayo inton rabi. Awagan nakmanan ni Brian. Sumpatak man langan. Di naktumot lang kaan. Brian? Agyaman ak ta sinong batang ti awag ko, Bernadette. Saanak matlagay makagura. Tsaka mo ti gumura. Nasayata kini amin na tao makigayam kanya. Uray kini Derek. Ni Derek ka titi pagsaritaan ta. Bernadette, mabalin ka ding awisan ka magpasyar. Kas may sagayam, di mo mat kaya tapasyaran ka. Masapak nga gawid ding ton bigat. Pagustuhan kay ta, Brian. Ngam... Di kanton masangon ton sumarono. Sige. Bye. Ang mga naipay-pay so na timang pasyar kanya kat... Madano ni Mami. Nanya launa yung tipakangumikuman ni Daddy. Nagapo ki di palay, sakbay ti pa nagdadanon tayo dito restaurant. Ngam saan ko nadanon? Iso ti imbawag itay, Maureen. Naggapo ka ni dya opisina.
Agturungan ditoy. Isungot gayam data. Abalayan. Kadwang gayam ni Maureen. Nagwapo kalakit din iti dayta akawas mo, abalayan. At dan samot sirsirigam. Kabalak may matikunag ti agaram gad. Ng bidot ti pambanunod ang mabalayan. Adalang kasi narak ko ang may bigbig ang negosyante. Kung naktupay kat, na kayo man nga rodon ti sigurado dan. Ang mga tumabalin tayo ti agkuyog ito na rabi. Maureen, dengdengen na kati katugangam, nakababain. Mangan tayo kit din. Ay na, talagang agamat na gito. Adya, ni Atty. Flores ti ahente ti daga-aginatang yo, apakapatakteran ti pabrika. Wan tatang, nagtulag kami ka ni Norman asurot at ida. Nay, kahit saan nakakadian nakita dahil nga abogado? Saan nakadimsag iti kotsek, tatang? Numaamuan ni Atty. Flores, asika ni Mrs. Richmond, ang mga numaidanon na kadagidya nga gina. Sigurado dahi tatang, aglalo ka ni Maureen. Lora anak, anya talaga ti pangpanggap. No pampanunutan niyo apanggap ko ti agibalas, jak aramidan dahi tatang. Kan saan pa'y apanawan amaamuan da, no asino akitan. Kan awan panggap ko nga agpabigbig kadakwada. Pinatkat ti awis mo agpasyarta. Kas may sagayam, Brian. Adya manak, nga ure pagbiit pa yung agam amuta. Kat imbilang na ako napagayam. Nakasaritam ka din ni Derek. Saan pa'y? Day dapat ti may saga muna nakipagkita-akan ka, Brian. Di mo to kumanulitan tinaramid mo. Kapag yan ni Congressman ni Derek. Kasta ka di. Amumat ngarot ni Lola. Kat naistorya kit ni Derek ni Congressman. Tipat nakirangat mo kadagi ti barkada na. Isumat lagayam adi mo kayat anak irangutak kadakwada. Awan nga minan ti panawan ko agpalawag kan kay di. Numaduktalan ni Lolam tinapasamak. Saan ka na mapasyal pa'y? Aggayam ta kumanaang. Agadalak pa'y. Uray ni Mami. Kaya't na nga ituloy ko ti agadal. Iti pagad-adalam ti pag-eskwela akto. Anya? Kanayon ton nga agkita ta, Bernadette. Malpaston dito ang semestre. Kalpasan ta exam. Nalpaston dito ang semestre. Bakasyon ton, Brian. Yung paglangan, kasana naglaw ti panangitulod kanyak ni Brian. Saan nakagaya masinukon ni Berting iti pagkadalan niyo? Nakikuyog ka kalimanen kadamian kan Eman? Ije pagadalan lang, ti pakakit kita kadakwada, Daddy. Makumikom da matakas kanyak. Iha, nasaysaya at no si katika saritak. Malaksid ka ni Derek. Anda ka di pa sa baling agar-aram kan ka? Daddy? Napintas ka? Itinabiit. Ada na kaya mo kanyak, Daddy. Ni Brian, Amerikano ka no ti amana. Gwapo nga roon, lukas ta. Kaya't na ka no ti agpasyar dito'y balay. Mawatan ka. Pampanunutam apawilan ta ka. Ngam nasaysaya at namamamumi ni Brian. Sige, Dad. Ibagak tong harot kan ko, na. Asi papalubos ka nga agpasyar dito'y balay. Naipasyar ko man ni Bernadette, Mami. Iswa na ragsaka. Talagang sakit di nga gayat kaunayan kan kuana niya. Agpagayam kami pailaang, Mami. Naminsana na nakapana kay Jabalayda. Ngimkas ladyak matan mapasyar. Naingat siguro dagiti dadakkel na. Kasta nga min dagiti babaknang. Uray ta inton pa nagsasarak inton sumaro na semestre, Mami. Kanayon ton nga agkita kami. Maragsakan na ta kayat mo matlaang ti agadal. Nga masaan ko maagapulaang ka ni Bernadette. Uwan, Mami. Ta inton makatorpusak.
Agsubli akto di Amerika. Tapno imatunak dagiti negosyo tayo ijay. Itugot ko to ni Bernadette. Makapasuro ni Daddy. Saan ko nadano ni Balay? Talaga nga do ti kwartan. Amok no kasano ti kinaalibtak na. Agawid ak manlangan. Awan na awis ko kadagiti gagayem ko. Tanabartek da amin ni Dirabi. Di nga Rosano. Nakasarita na nga tan ni Bernadette. Ang mga no sa anak ang makapagtipal kat siya kung ti makisarita ka ni Bernadette. Awan matkiti tidakas na. No gapu kini Bernadette, ti gapu ang makapagtuloy nga agadal. Nasayaan no nakapagsarita damit laeng ngayon. Day talang tatang. Inton makaturpos ka no. Agsubli ijay Amerika. Tapno imatunan na dagiti negosyo ijay. Itugot nanto ka no ni Bernadette. Talagang arapapan na ang maasawa ni Bernadette. Tatang. Ang mabayagpay dayta. Ado ti pagbaliwan na giti pasama kanak. Kansan tayo nga muna ipalubos dagiti dadakkel ni Bernadette ang makiayan-ayat ka ni Brian. Dayta ti maysa apang panunutat. No kaano pa'y anak kaadayutan, Maureen? Isula ang tipan nakadlaw ta na ilabos ta. Pasensya kayon, Mami. Napaggas nga ti pa nagmaneho kita eh. Apay, Maureen? Mabitlaan. Isardan ko ti kotse. Adagayang mapatpatak darapasdak dito eh. Anya tinakasurat. Pabrika. Isungaro danas dawa kita'y nakitak. Adagayang mabang ba? Kakompetensya ti faktorya. Numuna taadan samot problema kadag ti trabahadoryo. Narisutan day ta ni Engineer Manahan, Maureen. Nagbutang amawa na ni ti trabaho. Sa bagay, pabrika day ta. Kahit nasawan. Sa bali ti trabaho dita. Nung maidilig, iti negosyo yo. Pudno ti ko na, Maureen. Ay, talagang ado ti ag negosyo dito sa San Cristobal. Agbali na nakasla dakkel a syudad day ti lugar. Saan ama atiw iti kinaduras dagiti dua a syudad a karuba dito San Cristobal, Maureen? Nalawa, ti pakaipasdekan dayta. Kaya't nasawan. Bilyonaryo o no bilyonarya nga tatakin ko iti dayta. Masigurado, Mami. Kimita man ang iti dakkel no asino man dagiti ahente. Sige, Maureen. Pagandar mo ti kotse, mapantan. Ay, mga no napukaw kitintiganas yung ama pa niti subdivision. Agtuloy ta. Saan tang agbayag? Adda na patag nga ibaga ken ni Rosano. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahito mo ti pagsayaatan na iti dahito a subdivision. Nalami is ti puloy dito eh. Nangro na dito tree house. Imami Leonarda. Paypayapayan nak. Agganat sa nga gawid. Amo, nanya ti saan na pakaidnaan no umay dito eh. Ay, yan yung lakit din dahi taabakot. Di na kaya ti pakumpitin siya. Nakalabos kami iti ipapan mi iti subdivision kini Maureen Rosano. Kat nakita mi iti mapatpatak dera pabrika. Nagkuyog kayo gayam ka ni Maureen. Sa dinungarod tayo na. Dengdenggam ka di ti ibagbagak Rosano. Mama. Adda mabangon a pabrika ako kompetensya ti faktorya. Kaya tayo aming tagnegosyo, Mama. Awan makaipawil. Kan may sa balimat ti faktorya tayo, iti bangunan na pabrika. Masapol ang makasaritak ni Floro iti daytoy abanag Rosano. Anya ti pakainaigan ni Daddy.
Nalipatamon, apa naglako iti dagat at ada trabaho ni abalayan. Napigpigsan sa kami na pangwartaan ti broker, mama. Ngam di iba ka, nga atapon nyo ani dati ti nang nyahente, iti pakipatakderan ti bagbagayo a pabrika. Saan lang adayta? Adapay sa bali a pagsaritaan mi. Naibagakmutan kan ka, Brian. Di ka masangoy talawas. Tag-examen kami. Mangrugin inton Miyerkules. Mangag ko lang titimag mo. Makaanayan kanyak, Bernadette. Brian, daton samag kan kanya. Nimno dapan nakabalin na. Pasyaran ka kumaiti balayo. Uri ang pagpiitlaan. Kita ato, Jack may panamnamakan ka. Kaya't ko ama-am mo dagiti dadakal mo. Kanayon da ama kumikom, Brian. Anya ka diti okasyon na balayan. Inawis na ka mga ni dito ay restaurant. Gaputada na patag pagsaritaan ta abalayan. Nalabsan mi kinimawrin itay timabangbangon na pabrika. Nakitag day jayan. Nalipatag lang na ibagaking ka. Sigurado lagi di ako mita ti ahente. Nalawa ti lugar apakay pasdagan ti pabrika. Ado tinalalaing ahente abalayan. Lakayak mo't ngamin. Adakid daw ken ka pabor abalayan. Kaya't ko amaamuan no asino ti akin kuka iti mabangbangon na pasdag. Sige, awan problema iti dayta abalayan. Nasuro ka na makalawas anarugyan ti panakay patakder ti pabrika tatang. Ngam, jak pa'y nasarungkaran. Ni Norman ti makaamulatan. At nasaya at nakasta. Anak, upay pagsarkan nagitiawan trabaho na. Kaduan nanto at taga San Cristobal, kan dagiti kabangibang nga ili ti agtrabaho iti pabrika. Anya ka di dagiti produkto aparto atin da ita pabrika. Naduma-duma mabalin a kagamitan iti pang display iti uneg ti balay. Ngam ad-adda pang export ti produkto. Ay kat nagsaya atin no kasta. Manipod ka dagiti raw material sa may balbal lang laang. Numalpas ti apit iti talon tatang. Kas kumakadagiti kayo ti mais kan tabako. Aglalo dagiti sabong da. Napatigsakit diti pagsarsaritaan niyo kanilolo, mami. Pabrikan sa dahi nangag ko. Wen anak, ngam saanak pa yan nakapasyar ijay. Ang mga numabaling ipasyar da kijay. Winuda kami kinilululatan. Amo yung harot ti pagturturungan niyo? Ado pa ti di mo amo a lugar dito Brian. Di doa tayong tungarod nga agkuyog, mami. Kaya't yun ti sumurot, lolo? Ay kat, mabalin lata, apaw. Tapno, makalugan akmanan itinapintas akot sa im. Agkukuyog tayon tungarod inton bigat. Agkalugan kayo kanilolom. Tauray agbati kayong tulatan no kaya tiyo pa iti agbayag. Amuklatan. Nagatapan na kayo ni Mami Leonarda, Daddy. Ibagaya man ngamin tipot no. Na kayo ka di tinangyahente ti lugar apakay paspasdekan day jaya pabrika? Dahil ka di timayam, may saka mat ngagwadwa kanya. Amok no kasano ti kinasikap niyo. Awan pa kawanan niyo, Dad. Basta kwarta ti pagsasarita, dakalakit di ti maganan siya. Ure asino di tan ti madalapos. Talaga saan nakainggan? Well, siya. Talaga? Oh, amuklatan, Daddy. Ngaman niya kumatidakas na. Saan mat akakompetensya dagiti negosyo na katugangan. Saan kayo amadanagan, Dad? Saan kayo ngay kalabuso kadarusano kan Mami Leonarda? Ore kas-kasano, sukira ka da kayo, napatag kayo kanya. Da kayo, ti pamilya. Si Kati Dadik, my dearest dad.
Daddy. Si Mangpat kaya gaya man. Nang rabi kayo ka din? Madamdaman ton. Orayak ni Mamim. Hinawaga kita kat anda kano iti balay da lolo. Wan gayam. Nabayag at tsak na pasyar ni Lolo Floro. Tsak mat ngamin masango. Awan na pulos pan nakauma maanot bukla ang kada libro ti sangsangwam. Pasensya kayo na, Daddy. Tsak pa naipak ni dagiti papel. Examen mi ngamin inton Miyerkules. Dad? At ay pagkakita kayo, kaya't ni Brian tagpasyar dito balay. Di mo nakaumayan iti naminsan. Ngala. Nasaysaya at nulit yung balay ti pangpasyaran nakin ka. Tapno maamamok mo. Siraring ka di ba lang ni Bernadette? Uy, mangrugi ka nutik sa amin dahil ton Miyerkules. Sa napas na kiti pa nag-review na. Di man lang mauma kadagiti libro asang sangon na. Masirib lang nga roden. Uray masirip. Masapal nga igaad na ti agadal. Well, hanasaya at mat kiti no kasta. Tap na awan ti gondaway na makipagkita kadagiti anak tinakurapay. Abangan inton sumaro na semestre. Sandan nga agkita ka ni Mayan. Tagsardan ka nun nga agadal. Nasaya at mat. Agpapadang ambisyoso dagijay nga anak tinakurapay. Nalawa kayam na ti mabangbangon a pabrika. At ulakit di nga empleyado ti kasapulan nga agtrabaho. Nulakit di ti agaplay kat nakasagana makasursuro tatang. Aglalo no adun to ti masapula may deliver a produkto. Sapay ko ma, ta mapagbaligim to da ito a negosyo. Amo kadakkel ti punam. Saan ako na makapagbayag tatang? Agbati kayon ka ni Brian. O sige anak. Awan mo ni Brian. Imasidag ka dagiti trabahador tatang. Ibagayon tulat tangay mo na akon. Apay anak si dungat kilangayo adimtang diti opisina, mama. Kapapanaw lang ti may sa kliyente. Naamwa akong takin kukwa iti pabrika amabangpang. Talaga akal-kalapanan nakday kaya Norman. Kakin ko iti call center iti laudan ti shopping mall. Wen, masangok la akasarita day kaya lalaki. Makita na. Mama, saan tayo ang mapawilan nga negosyo? Awan makita ka problema iti dayta. Saan tayo matakakompetensya? Saan mo ka di ang mapanunot, Rosano? Numalpas day jay a pabrika. Mabalin ang mapanunot dagiti nagreklamo at trabahador iti faktorya. Ti umakar iti day jay a pabrika. Talaga baknag ni Norman. Dagkelen tinagpuunan na kadagiti negosyo na. Nakaornong siguro iti panagtrabaho na iti Amerika. Nagpinta sa nalugan. Baruman nga tantilugan ni Norman. Kitam lang di baknang. Nino sana kumasogador. Kabalak ti kumatang iti kasta kapintas. Madon ti abak ko iti kasino. Niya balayan. Niya nga tamat ti bagana kanya. Hello, abalayan. Amo ko no asino ti akin kukwa iti mabangbangon na pabrika abalayan. Kalapanan nakdagya Norman. Oh. Nakamuam iti dayta. Siyag pa iti ko na mabalayan. Ado, dagiti mabalin ko abilinan. Awan ti mailimod kanya. Nabit pa yan negosyante ni Norman. Basit lang no may delegada kayo. Ang may isa iti negosyo na. Kita agman, agbalintay ta ang negosyo na. Sige pa, abalayan. Maragim bubukod ka, Leonarda. Agas, saan nakayat nga da sa baling ag negosyo dito San Cristobal? Nga klase ti panagpampanunot ti kasta at tao.
Ni Attorney Flores tinalabsak kita eh. Natalyaw ko iti side mirror. No mo dala ko man nakasangpet ako. Hanggang sana na masapol dayta. Awan tiga po nang agkita kami pa. Kasangsangpot mo pa ilagayam dito yung opisina yung mami. Traffic ngamin anak. Si maruno kayo matlagayam apimanaw iti mabangbangon na pabrika? Ni Lolom? Hindi sa agko iti sangot iti tindaan, mami. Subliak to yung madamdama. Idirabi ko mapay lang ipadamag ko kada kayo dito eh. Anya dayta? Imanugutan ni Bernadette apasyarak manan ija balayda. Ngam imton malpas ka no ti eksamin da. Talagang sa adisidido ka nga agharamkan ko na. Uwan, mami. Nasingpat ni Bernadette. Masirib pa eh. Panagrik na at damot panagayat na kanya. Sapay ko mata iso ti makapagbaliw kan ka. Kunakno kagura nak iding. Gapo iti panang kalaban ko iti barkada ti agar aramkin ko na. Brian, agsingsingpat ka kuman. Pasapol na nga ito ti maalak iti panag-exam ni. Nag-review ako mat kiti anay ba? Dagiti dadto mga da iti test questions. Nagririga ta sumbatan. Dapat dagiti saludsod nga duma. Nga awan mo ti tinagadalan mi. Ay, masapol nga ikarikata ka sumbatan dagito eh. Kayat ko nga pagpanakkalnak ni mami. Oray matlaw ko nga tayo tirik na na kanya. Saan kayo matanagkuyog kini daddy, mami? Kalkalpas ko lang ng rabi eh. Nangag ko ti panagun iti cellphone mo itay. Iti remor ka iti kwarton. Diyak ka mo no, sino tayo mawag, mami? Diyak kinita ti cellphone ko. Ang mga nurabi into unay na makasagpat ni dating Bernadette. Mangrabi itayo lata. Wan lola, uray tadamat ni mami akagidan tayo amangan. Awagak pa ni Rosano. Kumamakam tulatan ni mami Bernadette. Wan lola, umuna tayo namangan. Ita ti mauding aldaw a panag-examen da Bernadette. Masangon akmat nga taitan. Malasin namat siguro dahiti ko check. Adun dagiti estudyante ang nagawid. Nasapsapa dala siguro ang nalpas ang nag-examen. Ni Bernadette day jayan. Kadwa na daiman. Kanmian. Nakita na ko ni Bernadette. Brian, nalasin ni Eman tikot dyan. So day jay, imadayada adagos kinimean. Kabuting daksamot, Bernadette. Adamot nga tapanawon mo itan. Numabalin, saan ta ko mga kuyog ama pa ni Jibalay? Ang mga numadano na ta ni Lola kat agungan. Saan ka kadi ang mapasyar ita? Saan pala ko mga ita? Aganan na ako mapay lang. Urayin ton bigatan. Maawatan ka. Ang mga lumabaling nga awisan kang agmerenda. Uri, apagbeita lang. Nagmerenda lang. Pagustuhan ka. Sa dino ti papananta. Sige, lumugan kan. Syakti makam mo, no sa dino. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Noawag na sa bali papanamon, Maureen. Umay ka dito'y mall. Sige. Mabisinak pagkit din. Jack na danon ni Rochelle, iti balayda. Agkita tanto lang tangaruden iti restaurant amasansan apangananta, Maureen. Matukutan at ngawan ar-aramiden na. Iso na panunod ko, ti umay nagaliwagsay dito'y mall. Sige nga Roden. Traffic man nga minan. Bye. Sansanan mo tayo tabakot ti umawag kanyak.
No kastoy nga man maneho ak. Kahit nan sakit di man disgrasya ak. Pag gusto man langin. Tap na awan maibaga na. Aginiнаnak dito'y kalapaw, ita'y mapasungadak ti kutsem. Agawid ako man. Inton bigat ko matiplanok ay dito'y tatang. Ngam ano ti aramidak ija opisina inton bigat. Aywan gayam, nakita kita'y bigat ni Attorney Flores. Nagkita kayo? Siyak lang ti nakakita ken kwa na tatang. Nadlaw ko at tinaliyaw na ti kotse kaya dilim mabasak. Sumagmamano na lawas. Manipo di timteng kayo kini Brian. Saan kayo pa yan nagkikita karagiti Salva? Awan tiga po nang agkikita kami, tatang. Lora, anak. Umay kayo nga rodan, tatang. Itulod kayon. Ay mas daw lakit din nagiti karuba ang makakita nakaluga na kiti napintas sa kutsay. Kayat ni Brian ti agpasyar ije balaykay. Saan pa panawan ang makita na kami ni Brian dagiti kaaruba, tatang? Kano mabalin, awan ti makaidanon ka dagiti Salva ti kaaddak. Naimbaglangan tadabakan ti pa'y alamisaan dito'y imayan ta. Talaga nga adulat ta ti tao dito'y. Ijay ko mabangir ti kayat ko panganan. Kamawan mo ti pagtugawan ta. Ijay ti masansa na panganan mi kadagiti dadakkel ko. Naimbagking ka, tadapay lang dadim. Kailiw mo ka di? Adamat latapan nakalagip ko kinkwana, Bernadette. No saan kumaanatay? Saan ana panunot ni Mami? Ti umay agnaad dito'y lugar da. Naimbagman ta si murot ka kankwana. Pinilit na. Kinunak kini Mami nga umanugutak asumurot kinkwana. Ngam agbakasyon kami laan. Ha? Ngam gapukin ka? Kaya't konti agbayag dito'y. Tamami ka, Lola. Isuod na dagiti limabas. Di malaw pa ni Mami. Wala, kasano nung nakita na kon? Nung nakita na kami kini Brian. Nalpasan ti examen da Bernadette, Mami. Diyak pa'y nagpasyar ije balayda. Agina na kanupay lang itarabi. Nabannog lakit diti utak na iti talungal daw pa nag-examine ta. Iso akasapulan na tina na. Adan sapay may sa alawas nga ipapan na iti pagadalan da. Uray nalpasan ti examen da. Sakbay nga agsira da ito'y asimistri. Kalpasan ti dua lawas, panag-enroll manan. Isong agsagana ka, Brian. Sumrek kan iti sumaruno a semestre. Kaya't kung nga iti pagadalan na ti sumrkak, Mami. Tapno ka na ayon ko makikita. Uray, tadamat ni Eman akakuyog mo. Naistoryak manan kini Bernadette. No kasano anak ka umay tayo dito'y lugar yung Mami. Nadlaw ko anak laat iti pan nakaibagak nga amangan no agsubli tayo matlaang iti Amerika. Brian, saan mo pa'y lagayam nalipatan dayta? Denggan niyo tituloy ti istoryak, Mami. Nadlaw ko analidayan. Adan samat lang panagayat na kanya. Nasapa kami analpas, Lola. Ngam ada nangawis kanya karag merienda iji restaurant. Naggapo kami kani Mami Mijay. Nakita kayo limabas, Lola. Iti abay ti pangpanganan tayo kada daddy. May kaklis mo tan titilak. Timbalyaw ni Mami, awan ka no bakante. Diyan ka mo no nakita na ka. Saan samat, Lola? Apay nga ro saan kaya nagkuyog kini Mami? Ada mawag iti cellphone na. May sa siguro kadagiti barkada na. Sige Lola. Mapana ko iti silad to. Agin na nakman pay. Ay bandak to lang ti katulong ng mga rabiita yon.
ni Maurin. Kadwa na dagiti barkal. Maurin, Dad, nagstapa kayo ngayon may dito casino? nasay saya tinasaba tapno diyak mapuyatan lunay. Nagiinom kay sapay kadagiti barkada. Wen, ngam sana madlaw na kainumak. Nagdiras kayo na nauma? Pabarag man pa iti bulsak tinabak ko. Ituloy ko matlangin to madamdama. Mapanak pa iti bar. Saan na ka di nga awisan, Dad? Haraman ako mamamati na ba kayo? Sige, sumurot ka kanya. Ngam saan kang agsigsigarilyo? Ang gasanon dagiti barkadam. Bayam lang arudan, Dad. Killjoy kayo. Ang mga numabarte kakpay ka di. Saan ako na makapagkasino? Parbango na ni tayo makariingat na ni. Iso lang ti pan nakalagip ko at tsak gayam ng rabi. Nabannog kan sa una, iti talungal daw pa nag-examin nyo. Imbagak iti katulong iti rabi, asaan na ka nasingain no di ka makariing. Wan gayam dadi. Nakasangpat ka di madlang iti rabi ni Mami? Parbango na iti madlaw ko iti abay ko. Bayam latan. Uray, tas saan mo takanayin na rumwar? Wan gayam, Dad. Inururay nak ni Brian iti sango ti Universidad iti Kalman. Ang mga no may tog pa siya rin ton rabi. Anyang oras? Kaya't kumatamam mo na ita, Brian? Dahil ti dyan ka mo, Daddy. Iawag ko kada kayo. Daddy, remor ni Mami ti salit na. Ang mga no nangag na ti pagsarsaritaan ta. Ano sakit yung ulo? Mami, siya kung timang timplay ti kateyo. Maulaw kayo kadi. Tulungan kayo makatugaw. Thank you. Yak na ko makaiti bumangon nga. Mabisinak namin. Inton rabi apasyarap ni Bernadette. Mabalin kong tumat nga tan nga ipod no ti panagayat ko kinkwana. Sapay ko ma, taaklo nung nakadagos. Kaya't nakngayam amo kadagay ti dadakkel na. Awan ka no ti problema iti daddy na. Ni mami kan lola natin na ingat. Yung saan nga isuda ti makatuwang iti panagayat ko kini Bernadette. Awan magtidakas na ngagpaiso. Numangisarrekak iti share ko iti Salva Group of Companies, Norman. Sigan tulangan ti mga sikaso. Tinagan ko ti usaram. O sige, kasta nga rod. Bye. Saan abuko dagiti Salva dagiti negosyo na? Nawaya ti amin na mangisarrak iti kwartana. No ad-ado ti shares. Bentahi day ti korporasyon. Tadakkal ti puunan da. Mami, Oh, Brian. Napintas sakit di tiriing mo itabigat. kamuodyanan na. Mapasyar kong tumatlaangan ni Bernadette inton rabi. Nasayat no kasta. Ikuyog mo ni Eman. Ha? Kabaalak ti agmay maysa. Ken makadadaa lang iti diskarte. Ni Uncle Norman samat ti kinasarita yung mami. Nasaysayat mo't ngagpaiso no kasta. No, ad-ado ti sumurek a shares. Wen, dumakkel ti puunan. Ket ad-ada ang mapapigsa tayo ti negosyo tayo. Sige, mabalin tayo pagsasarita ni ti sumaruno a board meeting. Ken nun gayam. Paisaganam ti listanang iti amin ng stockholders. Ken numano ti shares da. Okay, bye. Sino day Jay Rosano? Ni Hubert, mama. Nagsaritaan mi na iti umad-adong stockholders ti korporasyon. Masayat na ita, tadakdakkal ti puunan. Ngam umad ti may ruwaraganan siya. Gagangay lang na ita iti negosyo. Ang saan aday tati kayat ko pagsaritaan ta Rosano. Adda na kay baga kanyak. Nagdanon ka no damaw rin ken ni abalayan iti kasino iti rabi. Mas daw kayo kadi pa lang iti dayta. Saan kami pa nga agayan ayat ka ni Maurin iti?
Talaga sugalan ti bisyo ni daddy. Ket awan ka di ti maaramid mo. Tapno malapdam ti panagibalang ni Maureen iti kwarta, iti awan ka is-iskan na. Tsaka yata dahi ti pagsinungbatan mi nga agasawa, mama. Tunggal agsubang kami, malagip na amin na basol ko. Amangan no di mo nadlaw ti kada ni Mrs. Ponzalan iti kasino iti rabi. Kasi nga, Leonarda, Maureen. Kat, anya ko ma, no da ichay. San na ka may turada sa langaw dyan di katuganga? Ngam di mo lamon anya ti pagsarsaritaan dagan Rosano, may panggap king ka. Padasan da? Diyak kabutang ida? San ka man namang dadalital daw, daddy? Agpungtot ka man nadagosan. Sa naglamatultulad. Di mo makita ng agpungtotan. Iso nga ubing tilangag. Kasano adi ubing talangayo, daddy? Kat nagado ababae, di mang papaubing ka talaga. Nga, agalwad kayo kadagat itin, rasyo tayo. Talagang ensaga na anak pa, Bernadette. Si kagadi na nagluto, kadagitoy. Tinulungan na ti katulong mi. Ura da katulong mi. Kaya't ko mati makasurusuro. Kaslang rod saan ka nga anak ti baknang. Nagdakkel ti balayo. Amang ano nabakbak lang kayo kay Brian. Siyempre, Amerikano ti amam. Bernadette. Ha? Nervyos ako mata ni ti panang-parang ni Brian kanyak. Idi pa lang kayat kung ipod no daytikin ka. Ay ayatan ka. Brian, di ma. Adda ni daddy, amang ano makita na ta. At nagaya man ti sa nga ili, Bernadette. Iso ka din ni Brian? Naimbag arabi iyo, sir. Daddy, isutikon ko na kanabit pa anam amok agayam ko. Ni Brian, ni daddy. Maragsa ka nakamakamamo kada kayo, sir. Siyak ni Brian Richmond. May isa nga Amerikano ti ama. Richmond? Amerikano ti amam? Pamilyar kanyak ti apelyido ma. Amang no nabasak lang iti pagiwarnak. Ano, iti website siguro. May isa negosyante ti amak, sir. Ngam pinatay dagay ti managdakdakas. No pa'y naladawan, makipaglading itak. Agyaman naklaunay, sir. Sige. Ituloy yung tagsarita. Sumrak ako ni ti kwarto. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dito'y ni Maureen na balayan. Adalang pagsarsaritaan mi. Kahit mo ka diya kasarita. Umayag sa laangan di ta balayan. Maureen, umay kanulangan dito'y na balayan. Kasarita, daddy. Ate. Mami Leonarda, sa anak nagbayag dito ayan ni daddy. Apay ka di? Imayag dito yung opisina ni Rosano. Nakaawid ka numata. Anyalat oras? Nakasapsapa? Bakasyon nga mina ni Bernadette. Kaya't na siguro nga ipaayan iti panawan di anak yo. Agawid akon, mami. Akita tayo tulangan ni Debalay. Maureen, inidap mo matan. Di kayo sabay nalpasan nagsarita, iti katulangam. Mabuhay si taklaon ay, daddy. Isa kapilitan na agawid akon. No, apay nga may mayak pala dito eh. Mata ni Brian tinadlaw ko at agos. Nakapanawan. Panyala dyan nariknak. Kasla kayat ko amam-amuan na imbag. Kayat ko amam-amuan ti kinasasino na. Naragsak kasi Mangpat Brian. Napagustuhan kan sakit di tinapanam.
Mangrabi itagaya man. Nabsugak pailaan, mami. Insa ganaan ni Bernadette pa ng pasyar ko kenkwana. Nalaing gayam ngagluto. Nalalaing ka di ngagluto, ngamsyak? Sabali kayo mat, mami. Gapo iti dahil nga inaramid ni Bernadette. Panag ko na dakkal tinamnamak nga aklunan na. Naipudnom ka din ti panagayat mo kenkwana, Brian? Uwan, mami. Ngam isumat, adumtang ni daddy na. Awan mo't kit di ti problema iti amana. Kasla pamilyar ka no kenkwana ti apelyido tayo. Amangan no nabasa na iti internet, tinaganday di dadim. Masansan ngamin nga agparang tinagan na iti website. Iha. Nalpas lang arudon ti klasyo. Libro pa lang ti sangsangwa. Sa bali, alibro dahi ti daddy. Ginatang ko iti bookstore iti mall. Nagsinaro no adimtang damamim kan lolam. Ay sarsalita dahi ti salas. Daddy, Ada kayat mo nga ibaga? no mabalin, saan niyo ko mga ibagbaga kadakwada ti may papan kini Brian? Aglalo kini mami, amangan mo agungat. Parang kunak, awan ti agbali na problema kadakwada. Mabitlaeng, agar aram ka di ka ni Brian? Wan dad, impod no na ti panagayat na itay sakbay adimtang kayo. Ada ka di planom ang mga klon ken kuana? Ha? Ni daddy man, makapanirbios dahi ta sa ludsod yu kanyak. Ngam ti kinapot no, kumas asidag tirik na kini Brian. Atay baga kada kayo, mama. Ada nang pasyar ka ni Bernadette idrabi, malagi pipay siguro ni Brian. Brian? Well, ti kinursunada idi ti barkada ni Derek. Parang kunak, nasingpot mat. Brian Richmond, Amerikano ti amana. Kasano nga ibagam anasingpet? Idinto anak kirambol iti barkada ti apo ko ni Congressman. Sinalakniban na lang ti bagina. Ibagbaga ka na kayo, tapno amoy man. Inton da kayo ti makaranakan ni Brian. Da kayo to, ti mangkilatis ken kuana. Sige, tapno makasangop data Brian. Makamuak ton ang makisarita kini Bernadette. Saan niyo mga ungtan? Amok ter aramide. Kaano pa'y apinagungtag ti apok? Amo ka di mabali na masakitaan. Agyaman ak mama. Madlaw kumatkat di. Kaslawanan rikriknaan ti apoyo. Di nalakit diliwayan ti agtumar kadag iti agas na Rosano. Ken pilyan na anaimbag ti ipaunag na. Ada na ibaga ni Brian kanyak. Nangag na nagsaritaan nyo kini Norman. Ti may papan iti korporasyon nagiti salba. Ang kasladyak nawatan unay tay imbagada. Mabalin ko ti mangisarrak iti share ko iti korporasyon dagiti salva, tatang. Anya? Ang apay? Anya ti panggap mo, anak? Kasta talaga no kayat yung nga umado ti kwarta tayo, tatang. Saan abukod a negosyo dagiti salva ti korporasyon? Ado ti stockholders, uno nang ipuunan iti kwartada. Kasta kayam. Anyaman ti maganansya ti korporasyon, adapan nakabagi amin nga stockholders. Ti pagimbaganday ta, no ad-ado ti puunan, ad-ada bumilag ti maysa a negosyo. Anak, awan mo't lati sa bali apanggap mo. Tatang, no pampanunutan niyo apanggap ko ti bumalas, nagbitot kayo iti dayta. Kaya't nakadi asawan, naglunitan ti sugat nga impalay da iti pusom. Nagbalinan na piglat, tatang. Ngam no mabalin, jakon kayat alagipan, tatinapatag kanyak ita. Awan sa bali, no saan ani Brian. Impod no ni Dadim ti may panggap kini Brian. Kaya't ka makasarita, Bernadette. Lola, makaungat kayo kadi kanyang? Saan ka nga ungtan?
Patpatgan ka unay, Bernadette. Agyaman ak, Lola. Ni mami ti makungat kanyak. Siyak ti makamukan ko na. Masaludsod ko lang. Magustuam kadimot ni Brian? Idi lang rabia nagpudno iti panagayat na kanyak. Tsak pilang masungbatan day ta asaludsod yo. Numabalin, ti panagadal mo kumapaylaang ti ipamaysa. Kayat ko akasarita ni Brian. At dakpay lang dito balay, Brian. Inton mo na marumuarak. Amang ano kaya't makuyugan ka? Kaya't ko ti makapasyal iti pagadalan nyo. Ha? No makikuyog ak manan kan ko na. Kaslagayan ayat kami matan. Ada ka kadibay? Kwa. Ado nga minti asikasuki di pagadalan mi. Saan kan to matla nga masango? Maawatan ka. Amom, nakaragragsak kak pailaan. Gapo iti panangipudnog iti panagayat ko kin ka. Brian? Nasingpot mo't gayam ni daddy. Wan gayam. Naistorya ni daddy kin ni Lola, ti panang pasyal mo kanya kidirabi dito'y balay. Kaya't nakakano amam-am mo ni Lola. Takong sana kanayon nga ititalon ti ayan nyo, Lolo. Agkuyog tayo ngagpasyar. Anay. Ay, mayat Ang saan mo na apaspasan dag manihaw. Ang mga no, madisgrasya ta. Napintas nga rod ti agmanihoy dito'y lugan ko. Sumsumyag no napaggas ti panagmaniho. Ay, ang nervyusa ka po. Sige, malaangin. Sa dino ka rin ti pagpasyaran ta? Ada amok, Lolo. Ada nakita kiti Facebook ang napintas a beach resort. Dumawas tayo lang iti balunan tayo akanan. Nay, ang mga numakadayo taunay kat aldaw mit nga rudan. Sakbay ti pangal daw. Makadanon tayo ni Jay. Gumatang tayo iti kanan tayo. Taijeton igid ti baybay ti panganan tayo. Talaga ang magustuhan ti mga niti restaurant dito'y hotel Abalayan. At dan sakit di ran taong dito'y. Asino gumamad Abalayan? Masukan-sukat dagiti customer dito'y. Katanya ti amok, numasukan-sukat dagiti babae iti biyag mo. Lakaya ko niti dayta ba nagabalayan. Ato kung tinaglabasak. Awon gayam, magustuhag dagiti putahi na dito'y. Manu ang mga anak iti balay. Kanuray ni Norman, dito'y ang magmagan. Agdandanon kayo kadiki ni Norman? Manulaan. Makaadayumot ang mga anday dyan Norman. Pag naudan na nga ta. Nabayag mo dito yan. Ano siguro bukod na abalaya. Kinasarita kadagos ni Bernadette, kayat ko ang makasarita ni Brian Rosano. Kayat ko adwa kamintulaang nga agsarita, noan niya ti panggap na iti apukok. Nakasarita nyo ka din ni Maureen, may papaniti dahi ta abanag, Mama. Kasano ang makasarita? No nasapsapa pa'y arimwar ngam sika? So di naman nga tantayan na. Awagak man kit ni. Kaadwa na ngamin na saan ngagpakpakada kanya. Yakam mo kada kayo nga gasawa. Adak kada kayo dahi ta. Oh, agriringan ti cellphone na. Bareng kayat na ti sumungbat. Nadaddo mga amin, saan nakakayat asungbatan? Hello, Rosano. Mailiw ka kadimanan kanyak? Nasapsap ka pa'y arimor ngam siya. Sa dinutayan mo? Kadwak, nagiti barkada kiti beach resort tayo dito'y Paroga. Agkasanay kami ni Ciara. Kasta ka di? Sige nga Rodan. Bye. Kasta na partek man ni Maureen. Mama, kadwa na kano dagiti barkada na nagpiknik ti beach resort tayo. Noon mula ko man ni Rosano,
asaan na iti beach resort dati mayak. At dak lang diti hotel nga ginainom. Agmay may sak, takasan awan maaya ba kabarkadak. Amamudak lang daki chay no da kayat da kanyak. Pwisit. Madam naman to nga ituloy ko tiya ginom. Mapanak man kitya pag napagnay ti ikit ti baypay. Kunakmat kada kayo, Lolo. Awan pa'y pangal daw. Nakadanon tayo dito eh. Ay, nukas taon ay matapartak ti panagmanihong mapaw. Makaisumak iti lang ayo tayo, Lolo. Mabutang kayo launay. Ay, kasano, sa anak anaruwam. Napintas ka no dito ya pagdigusan. Agpasyar matlang tirang tatay dito eh. Ay, nabayag na jak nakapasyar dito'y baybay. Ni Maurain, isulakit tinayjay. Lolo, kasla dapid-pidutan dagiti tao. Umay ka, mapantay jay. Ay, nagdardarasan ni Brian ngayon madayo. Ni Maurain, ay, nakita na ka. Oh! Lakay alipyo! Kunak tumatasi ka. Naman nung natawin na saan ka nakita. Kita lang manan. Wayne, adon atawin tinapalabas. Ay, sige, ay, panawan ka pa. Lola, imbaga kini Brian iti mawag, akaya diyo makasarita. Kanayon ka di nga awagan na ka? Saan mat, Lola? Wan gayam ni Mami, naibagayo ka di kankwana ti maipanggap kini Brian? Saan? Di kami pa'y nagkita. Inawagan ni tay bigat ni Dadim. Kadwa na kano dagiti barkada na iti beach resorts tayo. Wow! Agpiknik tayo kumamat. Kasaritam to dagiti dadakkel mo. Aglalo ni Dadim. No, masango na. Kun addan sa board meeting inton lawas na. Agsa nga ili kayo man gaya man. Amang ano makumikom ni Daddy. Agrabrabida nga tamanan da Mami di beach resort. Saan mat nga ta? Saan ka di nga si dagi di resort di hotel nga adda kasino na, Lola? Wan, asidaglaan. Ay, awanan ti may limit ni Maureen iti anak na. Mangka po na masuro na kini Maureen. No anyakit din tinagpadaan da nga agama. Ay na, Brian, saan mo na apartakan di agpataray? Ay na, Rabi ingaminan, Lolo. Mas dako lakit din ni Mami no apay nga jakpay nakasangpat. No, inuray ta pa amat nga may nalim nagtiinit. Nagpintas ti pa nagpicture ko iti ililan nagtiinik. Ngumdagi jay mat ababae. Sinursurutak. Kasanaw, nagtagar kamot ngamin apaw. Ni Mami, umawawag. Anya, ay isardeng mo pa'y nga ron ti kutsay no kaya't mo asong batan ti awag na. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.